minimum new housing capacity will reduce from just over 2 million homes to 1.6 million. Auckland Council was progressing a plan to open the door to building 2 million more homes in coming decades. Concern had been raised about the effects on current homeowners. Today, RMA Reform Minister Chris Bishop announced they're knocking 400,000 homes off the plan. PC 120 wouldn't mean 2 million houses would be built. It also wouldn't mean houses being built without appropriate infrastructure. But I accept the 2 million figure was a red herring. More clarity around what Government Department's Acts leader would like to abolish. David Seymour intends to campaign on slashing the amount of agencies from 41 to a maximum of 30. He says he'd like the Ministry of Arts, Culture and Heritage to take on responsibility for ethnic communities, women, Pacific peoples, seniors, youth and Māori development. Parliament's today debating abolishing the Environment Ministry and transferring its functions into a ministry merger. A paediatrician believes many early childhood providers and health professionals aren't adequately trained to recognise abuse. A new independent Children's Monitor review shows carers killed 24 children between the 2021 murder of 5-year-old Malachi Shoebecks and June of 2025. The Children's Commissioner is calling for urgent comprehensive change. Paediatrician Patrick Kelly says social workers aren't taught the warning signs during undergraduate training. There is almost no specific training on child protection, and what there is does not certainly focus on this kind of issue. One person has died at Dunedin St Clair Beach, pulled unresponsive from the water at about midday. They were pronounced dead at the scene, and the death will be referred to the coroner. That's news. In sport, Arsenal's push for the English Premier League title has suffered a major blow after botching a 2-0 lead against bottom-placed Wolves. The 2-2 draw means they're only 5 points ahead of Manchester City, who have a game in hand. White Ferns batter Lauren Down has called time on her 15-year cricket career. The Aucklander debuted in 2011 and has represented her hometown Hearts on 202 occasions across all formats. Down helped Auckland win 5 national 50-over titles and appeared 48 times for the White Ferns since her debut in 2018. And Nicole Shields, a Paris Olympic silver medalist in the women's team pursuit, has announced her retirement from cycling. That's sport. I'm Raylene Ramsey. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso.
sa Whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi O le timu fo I e le muta O fitilo na muenga Wa tofai paloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto E uso e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le paulo Le wha malu lea ua e laina Ia wha mali e ina Pau se mea ua o mawaina Wha lango lango mai I lo tau au e te mapua Aloha fua ai lau ua maua, sula fo I le lofa mleanga le lei o le atua. I le nei fo I aso ua tātou toe lau lua fesile whai ai, o le wha tawhiti o tiute ma Faiva lo Filima o Samoa. I le nangata I New Zealand nei, ia e so se tafa o le lalolangi o lo o hau mau, manopia I ai o tātou tangata. Whatalofa mo whalofa ia te oe, ia ma le talitununga o lo whapenao le manuia mea uma, E na uanganga e maoso le la I le tai au. Ai ala usu Samoa ma la seu I ono tiute ma Faiva ma sani. Ia, Samoa le na, o Faiva le ngata I fale, o Faiva le vate tea. Ia fa pia fo I Faiva le tua sivi ma le tua vao. A o nei atunu, ia e ala usu I le ofisa, e ala usu le fale whainga luenga, e ala usu I le whai awala, o le ave taxi, o le ave pasi, o le whai mōli. So se ngā luenga lava. Ia I fo tangata e ala usu I whātoanga. O le au kaususu povi, o le au whasi povi. Ia ma le au kau apu. Ia mai la tau o lo malanga mai I ngā luenga whaavai teimi. Regional Seasonal Employment Scheme. Tō tele o tātou tangata o lo malanga mai ai. Ia mamanui ai fo I o lātou a inga I Samoa. Ai oso le tupe I le tātou Foreign Reserve. Al te ngā tupe le nā Samoa. E tipi mai I le Cash Exchange Rate po le International Currency Rate Exchange. Le alai alo e te o tupe na I te tonu o le tātou Foreign Reserve po le whaapunga tupe a Samoa I atunu o I whafo. Vatu wai le wha maluma le wha aftai I tiute ma Faiva lo whia ngai. Ma le au whainga aluenga wha vai teimi. Malanga bai lo tātou o turu. O whea lava le wha to anga lo e wha whonga mai ai. Oso I lunga. O le fua. Radio Samoa. Ia ma le porokalabi o le ngā ngai fo Faiva. Lei a tau o Savea se Yuli. Ia po o le tāno ava foi I le asu to na I e te maua I le sao. Lea ia ma se mea pi o e te maua I na. Nā mea sa sao ama mea fo ia, tū ai mo solo whi ewa e te la vea loa I se tala e watu le I atau sa vea ma fo fo. Pia ngā whawhianga I loa I le rida o a ulea a fia le mea lea. Ia, whatalo wha. I le pa ia lasi o le tafa tolu o le tātou vāda nofo ma le vāta puia Samoa. Pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo I ma mamalu wha le tunu. Ia, awa a inga ma tama fo I ma inga. Le ngata I leo le usonga tu mua mapule. O I tu au ma la taua o le a inga I le tai ma le va au fonti. O tama fo I ale manua tele ma to o le fale ula. Ia, au le tapo inga I asua ma vai whanua. E tala noa lava I asu uma ma teimi uma. Le anga to tele o tātou a inga. O lo o lala ma papa au. I le motu I sae, o tātou uso I tuila manua. Fiti uta ma fiti tai ma ta u o lo o whaafonga mai eilo au a inga to tele tanga loa matua, pūpua lii, tau ili o te o mga leai ma o tau uma. Whatalo whātu lisi tama manua I a te o tau. Ioi, ia e whaafetai, I loutou loto te tele tau te nofo ai pēr, ma tausi. Ia maosi lo tātou a inga le motu. E, whafta iatu.
ngā ruenga le lei o lo whaia. Ia, mai le o pa ua I fo I se whaalawe lawe whaia I tū mua, ma le motu tele I se la whai, pule ono, ia, whamalo, loutou au mawholo mo loutou 5 malo se lo, mai tau wina pea. Le anga I atu, ia, mahanga I fo, I atu mua ma pule ono, I so o se whaalawe lawe le tātou a inga, e to a tele whai. Ia, matua le tuu ia te outou leo whinga luenga tutofia le tua I whata whaitaulanga fia. Wa loa aso o outou taase le ngā luenga. I le tau o suaswino le puvai o le ola. Whamui moe, o lo o manuia e kalesia mamata ngā luenga. O whea fo I o lo whaano whanu uai. O lo o anga le le iatu tangata ia te outou. E kalesia ka pena fo'i le au pa ia. Le anga o outou o whaingoina o tangata o nu ese. Aisea, o outou le mau I outou a inga o outou whasino manga. O outou wo e tala I le tala le lei. Ma whai masui wa aia. O whioi o le langi. O le pai sina o le tala le lei. Ma lo whai o le Faiva. O le a inga sa le vi. Ia awaia. Lo whanonga na po I le tala le sito ina matua. O matua le soifua. Ai a mio whata mai titi. Tau tala whata mai titi. Ma upu le anga I le au whainga luenga le atua. O le tangata e sau mai siti wai lofo I le tōtele. Tato amata tua I whapena. O le tangata whamai e ingoa I a whetu mai whea junior. O le titi. Whaamalaia whaiwhe au le e whakasa. A le fo I wa vale fo ngā tia malana e kalesia, tapuni lana e kalesia. Le mata ngā luenga I Gapra Mata, I nā I Sydney. Lau I ala ngoi o le whaiwhe au, male ai tupe o le whaiwhe au. Whaaleanga le whailau tusi, whai mai ua sola le tō lua le whailau tusi, ai tia I le whailau tusi. E le ifesidi atua, eisi tamai tō ina lai no ia kanata. Ai wha matala la vei ia lato. Le wha leanga ino le au whai ngā ruenga. Ta ino e ta whewhe, wha mai fui o ia. O le whai la unga wha maoni o le kalesia. E se taimi o toi papai fo I ai. I le amios tamai toi ina le nā. E o sola I o. Wa vavalo whe bai e whale pui la uli I le aso lua o Februari. E wate ale aso lua Februari. Sola lo I o. Lata ele aso lua sola lo I Australia. Nei te ule fal pui. Te ule fal pui la uli ule o tolo le whaamsinonga. Tolo mai e laule I unga I le aso atai ho aso lusfuru. Lau nofo I lava I o. Awana te sila fia le lei. Le pepelo le na whai nei. Mavalo anga pepelo whai mai. O I o le whaali e le mi o tono o le atua e loka I la auri ma le tō tele o le tō lima lea na la tō wha masino. Ai tō tali tonu iai. O te wha malosi au ma lo tō tele. Ia te o tō uma o e tāli tonu le mi o tono o le atua ma le wha masinonga. O tai au e ta tala umaino no tanga o mōri anga ne. Ioi. Lai sa loto la uri to sa loto fo tai au le ungol fam sinunga le e o mana mai le pepa I la ve ale le ra o mono fo ia tuai se va vai la po ai valo anga I tali tonu I le tu no matanga ne awa o le vana va valo va fai miti la uri ia ale ma se me o tupu ya la uri le ala la le na e mana ia lo walu e whaitau le fionga pa ia le tua oe lea whetu junior. Tamai titi lea tamai tō ina lea. Alu e whaitau le tuspa ia na su e leo lau tuspa ia le teu te nomes fulma le valu alon whai upu e loas fulu o lo whape mai ai. Awa o valo anga ua whaia e tangata ai le tau nuu. Ele o mea ia na mai le tua. Mai le o ni valo anga fo ia le tua. E whai mai o le whaila unga wha maoni wa siampingi tuspa I alula. E wa watu le I ata o sa vea sa iuli le. Le a fo I le mau te alu he whaitau e. Na nofo la I le mamai malau whee ina. Wa o tal tono o le ti teimi. E te toe tau nuua I Samoa.
tani mfo le nai loka imba oi. Ona olo tau wha leanga. Le aini tua inga e wha maunia i le tai o le atunu. O le ngaoi o le talpelo o a uma mea leanga. O le talepe wha vai. Se sila sila iai. Ia le nala. I wha pea oe e misi oi lalo le rei da. A le tai o le malo. Mai lato uma o le matua e fuli lava. E lau le ngā oi. Ia ma le soli whaavae, ma le soli tu la fono. Mana i o le nā tātou amatatou ai i le whaatawhiti o le nei aso. Ta mamti nā mātutu o le atunu tua asina sina e pele lava o tau ilo loto. Whatalo whātu ma le nganga whālualo. Ofo alo whātu fo i ma le whaamumoe. O lo manuia oe, o lo ta au i le leilo tino. I palangi keke ma ofu mawhana whana le wa mata na sau le tau malulu. O le nisi o tele o tau tinamta mamatu, e le leia au tau whanau. E lima malolosi ma le leile la tau whasoa. O nisi e totongi loa le pasese o le tau ina ma le ron matua. Send them to the island. Feel the warmth of the sun and being around your extended family. Yo, no fo la i tafa whaho i lava. Ia ma whaia i ati whinga. Ia ma hewa le rau whau malu. Sa ia mai a fo i le tau malu lu o New Zealand. Ia vai tu o toe ta pena mai mausu mai le pese fo le lea a le puni a lava. Talo whai a lila ua toe lili mai fo i. Alta sao tala na vatu. Pia ngā lava langi au sau se leni malau whaasoa. Tongi lo mal pase se lo matua polsto ina. Alu e maafana whana le la i Samoa. Ana mali e fo la lo mele i Samoa. Wa le whatau sau nei le. I le la fo i vai aso. O le matau tia o le talo le tau. The weather forecast is so unpredictable. Le alu wingo le talo na. E whele lo ngā i mai pe i fo le e whe mo wa i wingo le tau. E le tu mau se metas. E sau le tala o le tai au. O le alangi le lei. Ia mamalu fo i le angi o le savili. Mamatangi mai le tū sai. A te ale tū la sfulma le lua a eva aila i le to ulu o timunga. Matua mamawhalawa. I le atoa se fulu minu te timuai. A eva e o te tafe a lia. Wa ma tu tubu uma vai fo i le mapala. I le taulanga. A ua pisi fo i male awala le teimi le nā. Ele umia, ele ato se tula a te vai fo toi o soane le mato le la. Le saula na o le la, e te whalongwa le fatua umatul timunga o le malo losi i o na ave. E te mtua whalongo ina i lo tino. Pei o le a fo e mai malo pau, fo le miti ia i o lo tino malo pau. E le malo losi o ave o le la. A e tilo fo i lungo le ala tele. E te vaai iai i le ausa e pusa i fuai. E matau tio. Swing o le tala le tau. So climate change is real. It's not a hoax like President Donald Trump of the United States always quotes. Me o le mea nao le swing o le tala le tau. Me pepelo u maramea sa intisi le whaine. O mea pepelo u ma le au wā ai tau ma le au su e ma fau ma wawa ai i le sio maka. Ia talo whai, ia ma loli i tamam tina matua whaafitai te talo, whaafitai fo i afe mai ma whaamanuia mai le pulenga o le au ngā lue a le Radio Samoa ma le siu fonga o Samoa i au kila nei. Whatalo whala i lunga o le tātou api o fōringa. Tātou Facebook page, uso matua whawhile, ia, whapea fo i o wōma e masani o pāanga tō tino le a tau sa vea male u whainga luenga al Radio Samoa i so o se tafo le larurangi. Whatalo whātu male anga whālualo, whawhitai o tō whina ngalo e whaalia i lea taibi ma lea taibi, o hau tō tustu singa,
Ia whapena fo'i ia lau tō whawhetalai. Ia e mau ai fo'i manatu ma whaatupu manatu ia te au. Ma le tō tele fo'i lava o le tātou vasenga le au tus. Le tātou YouTube channel. Alo le soifo manuia. Whawhetai fo'i. Ia te o tō le au tau oi baa ma le au pala u vale ma le au whai upsa. O au ke fia kele o ke vava ia ku le au pala vale. Awa se ato ye isi e. Ana o le au HRPP, ana e whita tele ale a tau sa vea. Awa au tangolo e lote, e lote sa o le mea lae e tatai i aila ngona o tangata nei. Ai o te matuai loa le lei a papai ai. E le o ngā tatono le mea lea. Ia e matuai lili vāua ia. E whalongu tu pei e mū fo le mea. The core issues in the front of them. And they don't like that, for sure. You become an enemy of these people. Because why? You tell the truth, you talk the truth, and nothing but the truth. E tā ua fo e resi tama i tō ina na le tala pero ia. Ska mai ko i ganga o kānata. Ia, ma le ulanga la wali ina na whai ana pō. I le tu ua ai o le malo, o le te tai au wao. O le e kalesia aso fitu tūto tasi. Le sunga ia Pastor Willie Papu. Ia po Pastor Papu Willie. Au whanau noa lava. I tala na whai le whai whiau. Ai, au te wha malulu maswatu vai malu I puenga. I le tinao le ngā luenga. Tiana, Willie Papu, whapea fo I le no whaalo, ma le ai ngali. Paolo mangafa e fia, o langi ni nili ma langi sisili, fasino, I le te tai a wao le kalesia as fitu tūto tas. Le au whai ngā luenga, le kalesia atoa, I ona tu langa wha maolo, pue, o lea fo I tāpua inga. Awa o tau wha fofonga I ai, I le toa lua le nā malatala na whai, e winga, I le whai whiau. Ma fōringa mai ai, o se whetuu ua whai e tangata nei. Le whaaleanga ina o le kalesia, whapea fōi le sunga le whawhenga inga. E avea le nei a lao, e whai e ia o masui fōi, o I lātou o loo, langona ina, le loto maftia o na sai ei so tanga mapi tanga I le tātou tamate tai. Le sunga ia Pastor Willie Papu. E mamoli atu ai mo onga le lei. Ma wha maolo si au, ma wha loto tele atu. Awane I amana ia le pola e motu mai tua. Woutou masani ai. Woutou wawa ai ai. O winga wha pene lele ua wha seva loa I nai. Ele ai antanga te whesiri atu isi mata upu. Ai tau mai lava. E lātou matala noa mai ai. O lātou wha ngā ina fo le nā platform le nā fo I tangata wha valea lātou ia. E whai ma awala e momori atu ai upu e leo fia I ai le ri I leo mai whea I whai wheau. Ai maise le whai wheau le na tāpuria. Le lātou matanga luenga ma le e kalesia. I nai Kapramata. Using and abusing this platform to get his stupid message across to one of the elders and one of the reverends that actually closed down the church in Kapramata, Sydney. Australia. Mura tangata wana li loa le vā ma whawhengai. Ma le lātou whai whiau.
E se le tala le whaiwhi au e whai ai, e se lana tala lea ua whaasala lau I le laluranga. Ai asisi le foi la I ai. It is actually defaming the reverence that actually closed down the Cabramatta branch of the Methodist Church in Sydney, Australia. Na o leise kalesia. Na o suele me o lo lotu ai. Te tewa tangata. Whamai tangata a whai e al watu pēr le to ina leo whetu mai whea. I le kalesia, e le toi o mai. Te si sila lai ai. E le ngata la le o tātou I loa nei le vaa ma le wha o le to ina leo. Le o mai I lunga. O penga ta whai langi ma whaasala launga. Lona wha vevesi o tangata. Can you imagine? Lana mea lea o lo o whai le kalesia. Ua malepe ai ma masofa sofa le kalesia. Ma tāpunia ai ma le kalesia. Can you imagine then? What he's saying and how he expresses his views on these programs. HRPP media outlets. Dea lola wa e loa le leie lava la le mea le to ina le whaavivesi e lunga. O le social media va pena foi tustu singa ma whaasa le launga leiti o mo televise ma newspaper. Ua wha mao ni ai lau tala leo. O lo lauinga. O to tonu fo I o lona loto I whale le kalesia. Le fo o lo vesi ai. Tasi alo whaalonga te loe whaafia poto le to ina. Ma tau ma whai lava. O lesi lea to ina. Ua mai tau ina le fia tele. E whaaleo le upu lea. O le tatanu ola le atua o le ainga salevi. O le susunu ola le atua o le ainga salevi. O latu te to lua ma whanau. Ai ua ia mau o le whaalinga. E alu I Samoa e nofo ai. Ma whai ai lana tala inga. Leanga ua le e ola Samoa I le upu o le atua. Ai leilo e pepero. Wale la vae mata pupula I mea lai tupu I tolu alona ainga. Ne foi na lofo nei matua wha mo al fasingo alona tolua. Ta umai lava ia la tau ia I luma le lalulangi. I le si whaatalanoang. E le vesiri atu e ia kāngata a nofo aia ma whaamatala. Whaila na launga ai tā ofi e le whaife aula na launga. Oso mai lona tolua au I le whaife au. I oso atu loa mai ia. Ma kua I ka poki asilo makua. Ai whasilu mo le whaife au ma lumo le kalesio. Ioi. Sola loa. Alu I Samoa. E ti ngā mata le mwhaiona ia talia ina me le tupu I lona ainga malona loto I whale malana whanau malona tolua. Ala tulo I Samoa le na tau oti mai. Dea lau tala noa tuai. A whaafonga mai le tina pele ia tiana. Ma le loto mawhatia I le wala aupa ia le tua le tamau le ainga sa sili foi. Ona lata I ai. Na umafutanga. Whaafsanga I ma le nei tamate tai o le kalesia sistak. Whaamaluru atu diana. Ia te oe ma le whana, umale e kalesia. Ia lava papale ma ono sai. I upo lo la lafu mai I tangata nei. I le taimi o whano noanga. Ma le taimi o mawhatianga. Ma le taimi ti ngā. O le motusia ai. O le mawhtanga ma le tamao le ainga. Ia li teitai o le kalesia. Ao le ase whaafonga mai moa. A le au whai ngā ruenga. A lea fwoi e kalesia ma lea tāpua inga. La tau te alo lofa ma pele.
le sunga le to ina, ia wili papu i o lātou loto ma mafau fau, ma nganga. Ai sea, le mea ua furi e i fua, le to lua lea, ma lote fua le pisinisi le kalesia. Yo ia ila le sao le tonga. Ai leo se sao le tonga e sopoloa ai, ma soli le tulafono. E le whaaleanga ina o ni tamali anga o nisi tangata. Nāne me tala noa i fua i launa le kalesia. O la ai ai i lātou. E lo tea pisinisi mamata upu whapea le kalesia tusa lava. Pe ua o le wala au le tua i lena teitai. O le tūlanga fo i o le to ina i le maua whasoa ma le mātalanoanga. Wana o ia o se teitai o le e kalesia ma le lafu ma moe atoa le sistak. I le lalolangi atoa. Awa umona whata oto le pulenga, the executive branch that looks after and takes care of its business, its assets, and its financial welfare. Not only for the church, but also for the church members. The welfare state and the benefits. Eleaya se kalesia, e ola noa e le whaia ni ana atinae. Ale wala te fua la wali ia. Ne mele tuwa fua le isu le pisinisi e le te tau. A o le teibi o maftianga o ainga, ma le tala le leiba le kalesia. E tusa, ma le wala aupa ia le tua e le teitai o le kalesia. Very insensitive. In times when we needed most the support and the shared love of God, which is part of humanity. O winga nao tangata soifua. Tangata soifua le lei e iei mafau fau le lei. A usi e o oi le tunga mau o tuli tuli au pū lava se i tau i le oti. A talo vai lunga le tātou api o fōlinga. Ia, o le o wawa ai atu. Ia, o wawa. Angai mai le tua whawhine. Maureen Tufele, talo whalawa. Rosemary La Fonga. Rosemary Oloanga. Watching you from North Carolina. It's about 8:30 p.m. Wait. O le fiafi. Ia watalo fatu lau fionga fotino. Leo ngā upu tomuli. Ia po lau fionga fo i tofilau. A lola soifu manuia. Whamai. Te loa lile ata o leo o mai nei i Cartha, Western Australia. Wa awhatonu le tu laiva i le tae au nei. Manuia tele lo waso. Ia, anti leo ngā upu, po anti upu tomuli. Ia, alo o manuia. Ia tinao le tātou hainga. Le fionga ia Fortino Famele. E Sarah Avion. I le tātou nuu. I Samoa e matautu le whanga. Ia, o le si leo te wawai tu i talo whalawa. Teine o leo ngā upu Christina Tanwas. Talo whalawa, māloro sai fumanuia. Inisiane o i latou e le mwhai lava na mis. Rosalia La Fonga, e atou savea, talo whalawa, alofa atu mo oe. Watching you from Alaska. Talo whai. Anchorage, Alaska. Lelei, o le tamoita i o vā si teine, talofa vā, watching you from Sydney, Australia, o Lunga Pauli, o lemi tole foa, talofa uso malole soifo mruia,
Taile mafuta mai, Christina Tanuvasa, Sam Johnny, ia whapea fōi. Telesia, Taisia Tavui Matiu. We are watching you from Melbourne. John Smith, ia whapea fōi ia Soli Utale, Ulale, ia lena. Au tātou ia I Melbourne, Australia, whatalo whātu I Mildura. Victoria, Melbourne, o mai mua mai ai matapua I mai ai ia leuso. Ia Sam, po le tip-top man. Ia masiana foi podcast o le fala Samoa. Atalo fatu ali uso, alo le onsai. Ia, malo foi le fatu toa. I mata upu foi. Io ese le leo mafafonga. Ia o te atalava foi ma komeni atu. Isteimi ia ma tu atu fape neo lima tua. I loa ai, o lo lango atu. I lau fo I whasoa, ma lui au Faiva. Fuatanga malo, io pea no whai ato, to tele ora wari I whai a miki. Ma whai a walu anga. Nga o miki mafu a me whai a wari I. A le mafu, wa kele le po, me le polo feu, fo I le kongi ai, kongo le mea. Tō whilau sulu I whale se fia me si paia. Tālo whalava malo le soifua manuia. O le uso ia au kuso tuitama. Alo le soifua tufale tātou porkalame. Tā ua tele le tufale tātou porkalame ina ia mana malama mai loa e tangata. Ma tā upu onga ia e tūlai mai Samoa. Ai ese le toa fi malie o le fionga I le lii te tai, le pale mia filifili o Samoa. Tasi le mea le ua wawa I tunei. Ua matua tua I ale FEB o tu le epa limoni mai lato umalava o le HPP. Aisea. They have seen the calmness, the collective calmness within Lauli. Nā tau te le mawhaia. Pauan nā le mea e numera tasi e Lauli. Toa. Le anga fo I e toa. E le ngata I le toa a o le toa o le loto. Tā pena fo I e le atua o na mafau whaunga. E lea taimi ma lea taimi. A tongi mai ala le upu o Lauli. E matua wheu tia I tangata nei pei al fastamu. E langa mai e tongi atu el fastamu e le leinga fisi. Nai wawa aila ia le ia. Tua tau I le langi le lefifia. Ia ofo ia. Ile awali I wha ngā mai e le. E tula e pā. O le lato social media. Wale se toa. Le ai se nganga ma se mafau fau le lei. E vade mai ai le ano fale. O anga waa. Ma to mai o te tai o lei tu. E tasi ale bea ua mai te wina. E fia tele tutu le afi. Ma fai fesili na o mea valea e sa waitali. Pe a fesilingia tu le epa ma ilato uma. Anofo mai mo mata le lei ai. Analytical skills. You can actually dissect every word that has been said, every statement, every body gesture, everything that has been said and expressed. It's a lordly ai. Winga o tangata, winga upu o whea lea ngai ai le fasiri lea, a le ale tali lea o e tali tonu o le a tali mai ai. E le mawhai ona se. The question was intentional. And you're already expecting
how this person will respond. Wai loa le leia. I loa mamao atua I nā le vai tele o tāpena ngā rawali ia. Ma ua mālie le whaalongolongo. Peo tala noa ngā tamaiti lai whai. So you think people don't look, see, and watch and dissect and analyze whatever the conversation is about? Ka talo whatu. Ia luto vio tangaloa. Alo le soifo madria whaftaile mafuta mai foi. E le awonanga. O Leti Siolo. Talofa Leti Siolo 1893. So se fina Masoi. Talofa lava malo le soifo madria. Ia pe foi ia Kahunu. O Kahunu I Luna Lilo talofa. Ia ia sisi mai o Hawaii. O Soreta, talofa Soreta, malo le soifo madria. Soreta Felici. Me mai talofa le atua. Ia, alo lava tutua le atanu. Ia, fifia lava fo e whaalongolongo atu I lau poro kalame. E tu usa sao mai lava na iau amio. Ia lele. Aftaili Soreta Felice, whaafowina tāndi elu. Ia, whapefo I mata utia liu. Glorious and happy Wednesday, beautiful le atua severe. Love from Tacoma, Washington, in the United States. While we are there in Seattle. Avea lelei avano e whatalofa, mo folofa tuai, mo moonga lelei ia te oe le te mamatua. Ia, pa anga tō tino fo ia le ia tau sa vea. Le whionga ia leota te vo I Peter Strickland male whanau. Ia male ainga I Seattle, Tacoma, Washington. Whepulea I Elizabeth Firo, tālofa lava, malo soifo mnuia. Ia te oe, ia, malo whatofo I le tamo Speedy Gonzalo. Ioana McLean, tālofa lava. Le Vaupolo, Pauli, Ioelu, Ungapo. Tālofa lava, malo soifo mnuia. Seni vau tolova. Io, tufal tātou por kalame, tā ua tele, le malamalama, o le tātou atunu. I mata upu I pei o nā matu. Ia, o lesi vaenga tā ua lea e, au te fia papai ai. O le mata upu lea, o le forensic audit. Te tō tatai ia le tō wha le tunu I tua. Ma toi whamanatu ai I le tunu. Le mafua anga nā lai o na whaia le mea le forensic audit. O le tō wha le malo sai ai le teimi le nā. Le anga o leo ua mai a tau sangai wha se fulumon tupu o tula I mai pētu le epa male I RPP. E le tai ta inga o le atunu. And now, finally, has failed to secure a victory in the 2021 general election. Ewe, matuatu wale ulu matuatu tolo pipili lele I le whainga panota lena. Ma tasi fo I leo vaenga e sili o na tōta mai. Ma matua hita I tele tu le epa. Yo o mai ava I le aso le nei, ma le tu la ma le minute le nei. E whaaita ta ngata I atu le epa. Ma le hero pipi. Mai latou e matua vāvala lata lo latou so tanga I lo matu. I le toina. Ma fua sea. I will tell you this. E le ngata o le ti ngā o le loto. Malona le tali tonuina. E tupu se mea whapea I le hero pipi. Ma ti toa I maia. E le toi foi le tofi parimia. He never thought unimaginable in anyone's mind and equation. Never, ever before
Tula Epa ever thought that his kingdom will come crashing down. Olona malo ele mawhai e seisi ona sosofa. Merna, tau tau o sao tua, tango sao ai le a, ma le o ngā tutonu ngā le mū. O le mea vevela le i le fatu. Ai mi milo fa pere. Peki kango fo le kalo alo e saika ai vai le bingo i vo. Well, that's exactly right. Melana alo la vai ti ngā la val lotol toina. Na te le itali tonu ina mai o mai fo le teime nei o le mafu anga fo le na. Na te le talia inai. O le mea fo la le na. This is like a ghost, a beisia itu fo le. E uru fia ai le toina. Ma toi wha manatu ia te ia. E le o toi uilona lima le pale mia ma le malo Samoa. He gets angry. He gets mad. And within that angry and with that madness turns into stupidity. Words that have been expressed. Whālogo leila o talanera. O le ita leo le to ina leanga e o mai i le minute ane nei. Nā te le talia ina. Nā te le i tali tonu ina. Lona whaia ina male masofa. Male solofa ane o lana whainga malo. Ele. Ae tula i ane nisi. Na te le i mawhauwhauina. O le a tula i mai e tai le malo Samoa. O lona tali tununga le nā. Na whai ila usu enga an analysis. A psychological analysis. Easy research. Ma isi foi te tai. No o iai mea whapea, ele whafua se ia, ona se ngia le mauli o lona whainga malo. Ma tala lautasi i fuai ilalo. E le ma whai o nalu ese ai, le langona o le ita, o le whaalii, o le tautu wai, oina ma fua i le mea lea. Ia le ma fua whawhea auto uma. Na ono tonu no foi petesa mo no foi o to officer o minsta ma fa ma fa lue ala ya fu le ai fola uli o le wala ya na road show la fa la na fa la wi lo la ale tu te sa fa i tonu i le air condition ma fa ma lulu ai ma fa ma fa na le fo ma tau talando, ma whai tau ta alonga o computer al malo. E toi te I fola wali. And I'll tell you this much. If you look and compare the campaigns that were going on, nofo ma mai tau le whainga le campaign. Na ula ia tuila epa ma le HRPP le savalinga le na alu. Ala auli fia me ma le vahenga lea. I le tape nanga mai o le luas fulu, sawe lo le luas fulu lo futas. Watala na fai. Tai tusa ma le tala na fai fo e le si fai pulu o lo uitu malo. Me o le palota le tu malo le o matou. Nganga I fo mongo numeratas. Whaingo fia ia pe a le mea le sainga fole la kua malanga. Malanga kanga leisa kukuro mo saulu tuli. Saulu tuli a moa. Wea o tau sila iai. Au ina wha sau sili le tangata ma wha mau lunga. O toi ngā upu mau la lo ia. E wha tusa I tangata le tu malo. Ma tangata o le matunu. La mea na tupu. E le toi tau whai atu.
Sa wale to ina matua o le mātou a inga male to ina matua fo o le mātou to titi furu le lua. Sa ua suwipi le palota. E pa wale na le mea na leo na. No o tu le mātou to ina i tono le mautafona. Se la tu e whaila na whale eitu i tono le mautafona. Ai pusi nofo ai le tangata e o nā le upule na whai. Whasau sili tono o le mātou a inga mana nu umale i tu malo. Mea lal nā lena tupu fo i. O le talito nunga o tu le epa, o le umi o tau sanga o iai. Ua māsani fo i tangata i lona leo. Malana ta ita inga. His leadership style, one word. Tasi ale upu tāmu mo e umalole nu. Tāmu mo e le ainga. Tāmu mo e le kalesia. Tāmu mo e le tumalo ma le atu nuu atoa. This time around, it wouldn't work, my brother. Le tupu se mea whapena le taimi lea, ai maise. Walu ese le tangata seli ona la lata i a te ia. Sa ia whātua tua fo i ai. Le ngata sa avea o se minsta o lana kabineta. O se whafonga wheta lai o lana kabineta. But he was also mentoring this person. And who is this person? Te le lola ape ana whai o le mentor. Pena e ini me le leia la uli na maua mai ai. Nā oa o mai ai le to ina le. If anything, I would say nothing. Le tātou tala noa i le vai fofo ai le ita o tu le epa. Ma tuu au file mua i loa le angango le atua i totono lo na fatu malona loto. Ina ia iai se file mu. Wata ua tele, le tala o le taui i mea na tutupu, ma mea na vā ai iai, ma mea na whaalongo iai, ma mea na whai. E toi no fo le tangata. This is a good time to talk about these issues because they are important. Once we dissect and analyze the issue, e malamalama i tangata le tupu o le mele, whapelo, okay, whawhitai. O mai seisi a nganga le lei e whaamalosi au ia tea. Lea laua o talitono, ma o whaatuatuaina. Le mele au mai ele a tau sa vea. Ona nofo file mua i fo i lea, ona langona. Awa, ai nisi tātou te tua ia, i le to i lalo o tu le epa, o i la tau lava. O ia lava, ma i la tau ia, o ana fita. O i fita, tangata. Ali fai pule, sui tau vā, But once Tulepa realizes the truth within what I am trying to explain, then he will have peace in his mind and in his heart. And I challenge you, Tulepa. My challenge is, please, graciously and gracefully accept defeat. Ka vai le la o tatu toi fo i tua. Toi au mai atoa. Le ano fale o le amatanga o mea. A tonu e moa i le file mu. Pe a toi ta tai ai le tō whā. Le wha tō whala inga atu le epa. Ma ye loai. Le ai. The fall
was their own fault in terms of their campaign, in terms of their preparation. Tele mea na whale tonu, na utilo fia ma mau atu, ma ui loa le lei. Ewa no fo yatu. O e whio lolo le lei te leo le, o le whai campaign. De lei li mo le whatosina. De lei le momolinga o le tō whama se wha, tō whala inga one yanga waa o se tangata. Po o se whala apopotonga, po o se company, po o se mea lava, ale i tu malo, po le atunu uvoi. Am tua simpini ai. De lei, de momolinga o le tō whai le valea. Tele i o mea. Sa te tau oi foi, na whaa whautua ina tu le epa malana vaenga. Tu le tau whaleanga. Tu le tau whaleanga. O e tā lai le misiona e winga i le kola. O au tau ana vatau nā. Tā lai le tala le lei o le supa. Aia. O le tala inga sa au tau whaia. O le tala inga. O le tau whaaleanga. O mea ia. E ilo na fua. E alua wā taulo i le mea. E ngata i le mea. Ti ngalo matalingo te ngata e whaalongo iai. Pero te ngata ai. Wakai kalinga fo i. I le whaalongo i ngei mea i kaimi uma. People will negatively turn away. They've had enough. They're sick of listening to it and watching it themselves happening and unfolding in front of their eyes. Fatalo fatu sunga whawhenga inga le a taua mo le whaltua. A tātou whailoa i fo i le nei aso. Sunga le a taua. Haftai le anga le lei le tau mawhtanga o le auli nei. Manuia tele le sunga whapea fo i le whaltua mo le ainga li le no whaalo o ātina e o lo o anga i ai. Anga le lei le tua. Ma lima taitaina i le nganga pa ia. Whafua loa pēr le malosi ma le soifua la lei. O le ngang whaftai le nā, leo o mantua ai. E oe, tele ia o mea sa tilo fia mai lo ai. Ai le mawhai, ona o whai atua se tala. Tu oi pēr o tau e whai si au tau amio. Ai o mimilo a u la tau ia, a watu le whautuanga. I lea taimi ma lea taimi. E so ani ai, i le mea o te tali tonu ai, e manuia ai Samoa. E lea toi tau whaiatu ma toi tau whamatalatu le winga lata. Sa tau si la fia le leifo i taua o mafo whaunga i lunga o porkalame, whaasa le lau. Leitio, televise, newspaper, social media, whaatala noanga. Whetau a inga, au mai a wā tūtau ai mai i nei tongi atu yo. Upu. Eoi, a wai nā lai no whai atu. You need a good campaigner and a person to lead that campaign. Mea lofa le nā sai a lauri. E o mai le teimi le nei, olo o iei pēr. Le ai ma seisi e te vai atu iei le whaata, o iei o le tū le atu lepa, e loa whai se mea. E alu al tangata la tau ia, e ta ape, e tala lau tasi, e alu le tangata momori lana sa wali na o ia. Tia il to ina. E na ansir sila la vai ai, i le taunu unga. O sa vali e se launi. Le tangata sa ai uli, a o siva whawhatau pou tu le epa. Eo e. E mai tau le nā. Le tama sa ta pena whawhine to anga mea umai au tawha,
Ma li poi ai le si o manga o tui le apa. Le tamana ia ave le mamalu. E ofu ma la ei, ma pale la ei tui le apa. Ai mese fo i lona na nau i le vaenga whai. Le whawhale tui le HRPP. Ele se se. Ele se se. Le anga e tili teimi ma te whaafsanga i ai. Tā o malanga atu fōi. Nā fōi tau te whaafunga pēao ina whaatalino. E au mai saolo nā nganga. Ma le loto. Se wangana ua āmi o le anga mai tangata i la ule te wawa i e toa lava le loto ma toa. E lua upuna. E toa to e toa. Ai o le vea la o le ata o le sunga la o le mawhaia na tala taipei o le mele na whaine e le fionga le minsta ia moe wha o Julius Akui ata ma au mai ia wha matalanga ai pei o le vo le a le ngata ono e la i titi ai ma ini wa ngau ai le sila i le whai. A o upu whaatau waa na whai. E le ano i ai. A e ta i 5 le se lau kilo kalama le mamafa ma le onga. Ai maali e upu. E ise sina manatu. E ai se tali mai whapea. A se minsta o le kapeneta e tala vou e fou whato al watu ana nafi. Pea fau no fai atu. Te lea tala la wali i. Me fau fai fai au isi me am toale malama lava. I me lai fai mai ele tusi. Leo tula i mai mo tutupu le vai teimi le nei o i tātau. Fai mai a. Fai mai le whaatau tuna fai ele li whao. Tele tau sanga. O ngā lua e leisi tangata lea i lalo o le pule a leisi tangata. Ai whato a saua nafi leisi tangata whai ngā luenga. O mai tau e le pule. Le tele o tau sanga na ngā lua e leisi ma le tama fau lea whai ngā luenga whato a saua nafi. Mai tau pea. E fau le ngā luenga. Whato stusa se fulu tau sanga. O iei leisi tangata lea. Ai a mai tutongi, e tutusa le lei tutongi ma le tangata lea whato atasi le tau sanga. Talu na whai ngāruenga. E whapena la se le ngona, o whata oto na o atuai Yesu i ona au apostolo maona so. Aisea, sila fia le lei e Yesu, ele ia onga tangata nei. Ele i oni a onga. Tangata ia na ia fili mai. Ele filinga. O le sailinga. O lona au waa o apostolo i tō sifulu ma le tō lua. O le neala fo i la le nā. E maua lunga. Le tā ua o a onga. Lo loto a le li i whaola. E le mawhai. O na malama lama iai o na au apostolo. O le ala le nā. Na o tuai le li i whaola i o na au apostolo i tala whata oto. Ina ia whawhaingo fie. O na ulu mo tāwhalau i a nganga o le au apostolo. Le winga o le awa onga Yesu. Ia lena. E la ua mai nei la wali i o le chapipi le ua fafo ma le mawhala. Mai fai o fai au le siri. Ma fai le tala. E ta e la ititi e tauta la ititi whato a saua na nafi e fau. E le i mango le i o la e susu le i. Ai a le tala le ua avatu.
Ka lena wha lea tua le nā ma lea o onga le nā. Wha ta oto. Nā. E tu tusa lea soe tasi. Ma tausanga e awhi lele sa au tau se e iei. E le tau fisili ngia fo i la. Le upu lea whai mai e fisili. Ia muli mai ia mua mai. E se le vale nā. E le ofisili ngia tu le epa. I sona nga vaa ma sona te mai po le alawa sona tu langa te itai o iai. Le ai. O tu le epa e tau na fisili i. I le minsta. Tu sa pela i titi le minsta. E le mawhai lao na tau si atu. E le minsta la i titi le vaa. Ai whai mai ilfa atonu ngal tangata le o iai sona tofinga i tono le malo. Ua nao se whai pule. Ma se te itai o le tua ngai. So you see, o tau se sila le valea. O nei avea, le matua o tau sanga, ma le umi sa uai se tofi ma se mea whapena. Ma le tua, le soifuanga ma le taavi lo sanga le soifuanga le tangata. E a mata o ta oto. Ioe. And this is the cycle of life. E toi o atua i le teimi. Wa le malama, le mawhauwhau se mea. Wa toi mi milo fo i le cycle of life. E toi fo i lawa pei o le whai ai o le tamai titi pepe. E tantonu lau talana. Ele tantonu alu la ia le susu e atili ma e loi la ia le. The cycle of life, when you were born. Te ona e savali ma totolo ma savali ma pipi solo ma se io o mai tangata matua. E toi whaifo fo i manganga ifo Faiva o le soifuanga nei. E toi o lava e pe o le pepe. O le fasili la le tula i mai. O le asana whaila i whea. And I think Tulepa has surpassed and overpassed his time to be fruitful again and be productive again. Olena, e mumusu tangata ma fefefe fai le tala le na. I le ta milo sanga o le soifuanga lea o iai nei. Ala na mafua le tala le na. Lea la ua tua ia le minsta. E la i titi e fauva to asawa le nafi. E le i mango le ie. E fesili atu le epa i le tau na fesili maitu le epa i ana ia. Le ai se mea whapena. Whawhia na lau e tu le epa le au la lango. E la iti e tau ta leiti e le iloa e vā lea i le iloa ni mea. E suru whai atu i a te ia. How can we continue to be like this? Of a bad example to the younger generation that is looking out and looking up to us. Nawa when tatou whaia le mea. E leo le umi ona e sa whai se tofi, ma le matua o tau sanga. Ona e tilo ai la ia lea. Ma e ngangana vale, i le au ngā tupulanga fau, leo au mai e le tua. Wata tofi mai e le tua. I leo so watari. I leo sau whanau. I leo nau tule epa leo tala noa whalau e tele. E maua ai le file mu, ma le tausinga o le vano nofo le leile na. Awa anoa, au te le tali eina pena whapewha o se min stamas tangata e tali atu i kankangi. Ioi. E se mai le sao ai se mea whapena i atea.
Ai la fe lolo tala le. Ale minsta le fai tu nei ai. Ma ata le minsta. And I think it's the only way. Is have a laugh at it. Oh. Ale ata mo fai e meu vai ele. E mari tala la fe minsta e mo tua sa ai le vai olisi. Oh. O mai sia wali ia au lango ye. Mai la kiki, ko ko la kiki a ko ko la kiki la se ele tamalo e lunga. Ole no fo mau lunga. Ole fola mau lunga, ole fono usu mau lunga le tunu o male pale mene, male kapene tole minsta. Here's a minister of the crown, of the government of the day. O sisi mea, o kau kalaiki lau kou ia e le ngi mingiska, i le mingiska. E o kau kalaiki le mingiska. Ia, le nā, ala tātou wō. E tāle pese le vavai e foi. Ai, ole ai, oile tātou. Le ai lasu tātou update mai a Samoa, mai le tamaita i o maina. Ia, le a whana, la tātou o tāle pese le. Ia, o le tātou o mai e lola ia le. Vai, pe ono o mai ia le fionga i halilu mai awa. I lunga o le tātou. Por kalame i le so, i le nganga i fo Faiva, ia, mana, mai fo se whaapoponga o tala o tuli loa. I mea lo tupu lo tātou o tunu pele i Samoa. Mai se ai, o le nofo whaatali o le atunu. E se kaimia kiru susu aila auri tai au. Lewa umana ona lauli unga o le whaams nonga e manuia. Get ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. O mana o mie o e pose i sia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, i mata au pu tau whi malanga inga, e awhi ai mata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, taporke, o komeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa I le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu maliba, mai le tausanga lua afe se furu maliba, e o I le lua o lua tolu. Bahala au mai misa I le lua fitu o fa, pe fio mai I le tanika kas, I le fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi. Wala au misa I le lua fitu o fa. E te manae maua se luma na I manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E faonga inai ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovar se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovar se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa. Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Talafalava o talafo le Radio Samoa mo le nei sa tofi.
O le ale awai ane pope Leo the 14 ma le Vaticano I le Board of Peace a Trump e pe o le whaamaria mai e se so upo le Vaticano I le so ma le whaamatalanga o malo au whaatasi e au na tu iei le mata whaioidea o mata upo e tura I mai le lalolangi. O li potia le CNN o le Board of Peace e le po le fono whaatonu leo le ata I te fono I lava Donald Trump sa whaia ina ia wa ai ai le toe whaatura ngai na o Gaza. Pei ta ia fōringa ua whaawa wane ana mata whaioi I le avea mato tino e whaatontonu wina le while mua le larolangi atoa. O le whaamtaranga ma le Vaticano tawalane I a Cardinale Pietro Parolin wa ia whaailoa ai le autu stala la tau te le whaongaina le wala aulia na tu wane o nei leo fia fo inisi o vaenga o lo o au fia I le fuafuanga wa whatatia ma la tau te langona e eini mata uputa ua tele e au o na soala upule. Pai mai le Vaticano, o le isi o lo o latou popolenga o lo iai, o ne te tau lava o na whea ngai malo au whatasi, ma mata upu whapenei. Pai mai le wharepae pēna saunua le whailau tusi o Caroline Leavitt, o le whire mua le te tau na o se vaenga, pe whaapolokiki, pe whaafainga tā foi. O isi atunu e le o saini foi le Board of Peace lea, e au fiai Britania, Farani, ma Norway. O le stofi le basa nei ro ta ua fuafua e whaatau wai de urua I whono tanga a lea whono whaatonu I Washington. I Amerika wa whaamaunia mai le team po le au lawea I rescuers I Lake Tahoe I California o lato mawaina tino maririu e toa walu o le au whaasee po skiers lea na tau sa idia talu mai le soro ngā ele po le soro ngā aisa I lea solua le basa nei. O li putia le CNN o le sa iringa o lo whaawau pēr mo le isi tu atasi o le au whaasee, mai tali tonu ua mariu foi. Wa mai reo idea whaaitu o le isi ua whaamaunia na mariu o le to o lua o se tasi na awa iatu le sa iringa, ma ua atiri whainga tā ai o na whaatino na ngā ruenga. O le teimi na tupo i le soro ngā aisa lea, na li putia e to o sifuru lima le au whaasee, na tau sa iria peitai, na mawhai na whaasaoina le to o hono, a e totoe aina o le to o iwa lea ua maua le to o valu, ma le tasi o lo o whaia pe iei sa iringa. E leo mawhai na abe sea mai ia tino maririu mai le aisa, ona o le whainga tā o tūranga pe o na iei lea no fuanga, ma o whaidua mai e leo, to o fitu ta mai ta I mari e to o lua, tali tonuina ua maririu uma. Mo fautuaina tangata ia alofia le anga I atu I le no fuanga le nei se ia tu iei se whaalinga. I au se tāria wa mōria se ri mai sini, ina ua whita ua ina lona whaia o ni whaamata ue whasioti le teu tupere atunu o Jim Chalmers. Whai mai le 9 News e lima tau sanga o le nei ari na pueina leo ma whaia se sa iringa I lona whale Macquarie Fields. Ta ue le ripoti o le ari ua whita ua ina ni whaamatau na ia whaia le ri teu tupe, wa mōri ai le whaia o ni whaamatau e whasioti a toa ma mōri angata wao penga. Wai mai tai o suenga le Australian Federal Police, Detective Jeremy Staunton, e lango e leo le sa tonga e wha ai lua ai fina ngalo tangata, ma manatu wha apolokiki, peitai, a o loa I le tūranga o sori ai le tūra whono e pero wha matau e whasioti, e le wha tangaina lai leo le tūranga. Wai mai leo o le lafi tu o le keyboard, po le telefoni, e le wha apea lilo ai oe, ma leo o atu iai o le aapa ale AFP. O lo iai me to tia wha teknolosi ma resources, e ma whai na ave ai oe ilo mo le tūla whono. I New Zealand, o lo whaia sa iringa leo ia I la tau lo o au fia se whalawlawe na tupu kalastete, le tal tunwina na au fia I kengi o le Black Power ma le mongrel mob. Whailoi li pote le li tiofa wa malo New Zealand, na wala wane le psosoni wha wawawe se tuatusi Hoani Street I Northcote, po le afoleiwa le pōna pō. To tasi tangata na mawatu e tu ngā manuanga, ma le isi na wha manu aria foi, ma I le isi to o lua e manu miti. O li putia e fōringa o se be singa au fiai kengi e lua. Wha matala e tua oia le no fuanga na tupo ile wha lawe to tele leo e masani na nga ia ne iai, ma o to tele I la tau na nga ia ne mawhana. Wa ia se rio ave ese mai e leo ma ta vale le whana mai e lua na o ane fo iai. Wai mai mori mau e masani lamanu wa ia leo le mga ala le nei, tu sa pele o iei se wha lawe tupu. O nisi mori mau ta wai sa wha langoina le papa ne o whana. O le whaamtalanga mai leo, lo wha awau su suenga I le so, ma o tarusanga I so stase sira pia se whaamtalanga le nei wha lawe ia longo waweane leo.
Ma le tara muli mai fiti, o le sa avea ma pale mia o fiti te usanga o te o Frank Bainimarama, ma le sa avea ma komesina o leo o Siti Veni Kiliho, le ua mōria le whātupuina o ni langona whātau te, i le whainga malo o iei nei. Ta ua le beida New Zealand o le basa nei te tauna tūtura iei la ua iei rumor whamsinonga, whai mairo ia lo whea ngai mana mata upu, o i la ua ia ua la una ia leo sinia, ia te te atu i le taitai o le militeri o ro iei le te mirei, Johnny Kalonuwai. O le whaau Sofia o le anganga te e whaasanga i se whainga malo o se soli tū la fono, i lalo le tū la fono o sori ngā tū la fono a Fiti. E se furu anu tausanga na taita iai e Bainimarama Fiti, tanu mai le lua fe maleono na whaato i lalo ai le whainga malo na iai, se ia o mai le lua fe lua na whaia ina i le whainga palota alo nā tunu. O tala ia le video sa mo le nei aso, soifua. Tasilimo i votu, amo. Walata ono moe Mafau gae Wale mavaile amo oe Oe ole maatei mane He tutasile agaga Oe ole penina, ole ne olaga Pe ose la me pasusulu, pe aile agaga Ha ose lo safwa matala, ua sasala Peo mataua o timuga maile lagi Wafa pena lo alofa ua nau nau taia o e hani E tele sami mawai Sao ta ele ai Fa'atoaga fua manogi Sa o sa vali ai Ai wele lo se tutasi Sa ile mauga e o alasi Lea ua fai mausei Ua fai fo ima au ave Se la me pasusulu pe aile agaga A se lo safwa matala ua sasala Pe o mataua o timuga maile lagi Wafa pena lo alofa Ua nau nau taia o e hani
mataua o timuga maile lagi wafa pena loa lofa ua nau nau taia o eni pe o se la me pasusulu pe aile sala peo mataua o timuga maile lagi wafa pena loa lofa ua nau nau taia o ani le na le pese o whaafianga sui whiwhiloi. O le tū ua a onga. Ia malanga Gagaifo Faiva. O le mamalu o le atunu. O le ngatai New Zealand ei. So o se tafa o le lalulangi. Ia ai mai se fōi le tū la lata ai o le manava o ngā luenga. O le whaatawhiti. O le nei vai aso i ti ute ma Faiva sa whea ngai ma le atunu. O le mawusa tātou whaatalenoanga. Ia ma le fionga ia lilo mai amba. Maina Vine. O le sui o le Radio Samoa ia pia. Ai o pisi ia le fionga ile. Lilo mai ava. Ia matawalunga ai ia le aso ata e au fōi. I mea le atutupu. Tau tele i o tangata o lo nofo nofo. Ia o nisi o lo popole. O nisi. Ia o lo o lātou te talo ina ia whale pui pui la auti. A me se ala wali ia ma lau ki Apollo ia. Hau lau tala ia te oi. To ale tai. To a fi mali. Le musmusunga le nā. Mawhana whana ale nganga pa ia te. Mau te tonu fo i le musmusunga fo le nā. O lo o iai i le fionga i le li i teitai. O wa o lisi fesilia tu lai mai. Pe a fai, ai aini fai unga. E taunu ua i se taunu unga tātou te le. Mana o mia, mao o iai se mawhawhong ia te au. I'm always positive, and there is no way, e whape ai se mea tupu i ala uli, e mawhauna toi fo i mai, ma faa ta lepe le malo o le faa tuatua i le atua Samoa o tas. Ma toe o e whaini whainga palota, ma whaini si filifili ngā le atunu. Leini mea valea whapea nā e toe whaia i le whainga malo le ue hei nei. Wa uma fo na tofi ma faa tūlanga mai ia le malo. E faa so soa iai tofinga pe a whai e whaisa isi mea whapea nā. E le to yo le malo e fai nisi fai ngā palota. Na pau palota ia. O tātou whātalitali dei iai. O palota taitotas, o palota pati, o palota i tu malo, palota light. Mai tātou te loa fo i. Le tali tonunga. O le ato e whaopopo ai fo i isi sui o le whatutua i le atua Samoa o tas. Mark my word. And that is my prediction, and I will stand by it. Ia nau o foi la ia le aso. E o mail panota la titi, po palauta la iti e tu malo. Sa fatatasi ia whapea fo i vaisinga no lua. O no tō whapea vole, sa o le leile tala lea na whai mai ele i a tau o savea. Ia man tua la whapopo sui e lua. Ai oso mai ai malisi sui o se te maitai. E anga vaa i le 10%. Mana tua fo i leo umo na whaata oto mai le whai unga le malo. Ai mai se fo i le whamsinonga.
Ma ua lango ina fo i le komsina o whainga panota le whionga to le foa. Tui a Filolo John Stanley. E le mawhai lava ona activate mawha o ngā le 10% lea. Sei vanga la. O iai nisi petitions po nisi fo i tangi. E mafua mai i panota la iti nei. Ai eila o talitonunga. Ai longa i ni panota la iti. Ai longa i ni tangi o panota la iti. Tātou nofo. Ia o ngā mea o tutupu i panota ua tōna i atu. E a o uina mai ai se le sona tā ua i le tā ua o le whinaunga. Wha le tu la fono. E ta wala mai le panota ata ngata o loo iai le pule. Nei loo le wha o ngā o ni tupe, ma ni whainga wha tō sina e tu whai tau mawha, po le ava manosi, po le a lava sisi whainga wha ana tua. I le lumanai a o tātou, alo atu i whainga panota la iti e tu mano nei. Ole, tu e papa i atu il mata upu leo le forensic audit. Mana tua fo i na ua tula i mai le whatu tua i le tua Samoa ua tas. Ma ua mau atu tau sanga e fast fulmon tupu na tula i mai eitu i le epa ma le hero PP. O le nau ta inga nā lai o na whatu lai le lafo e whai se su enga whapenei whapitoa. O le aunga le whamoe pe o na saudo iei le titei whono i le nawa i tau ia ma le fionga i le tamaita i pandemia. Ina ia i loa e le whainga malo fau o le fast. Po le ale tūlanga lea o lo iai Samoa. I ana te unga tupe o ana atina e sa whaia. Mai le fast e fulu tau sanga ua tuanai. Ina ia avea mata iala e le whainga malo fau. E loa hai. Le tūlanga lo iai e tātou tupe maua, o tupe o seleni, o tupe tutongi, o ni tātou ai tā lafu. Ai le i whapea na whaia. Ina ia sa ili masei ai. Pesu e masei ai. I le vāna nofo ma le whainga malo sa iei mua. I le lua fesiful ma le ono. O le aunga tonu le nā o le whaatinuina o le forensic audit. Peita i ane. Le lava na sao noa manino i ai le fionga le minstam. Le sunga le lei a taua te o matavu i tala le lei paunga. E le whapea ua tua ia le minstar le lipoti ma le company na whaatinoina le suenga lea. Ai o le sauloanga le minstar. E whaatatau ia i lātou o loo i to tono le lipoti. Ma le le ato o toa. O na maua mai o ingoa, ma li siti, ma wha maumaunga. O tupe na whaalu i lea poloketi ma lea poloketi. A o whea na whaalu iai. A o ai foi i lātou. Sa tutu ai e whaatino ngā luenga o lea poloketi mai le tele o nei tausanga. O i lātou sa iai le whainga mā lō le nao le paia inga halona sifulma le ono. A o sau lo fo i le tiktai o le mā lō. A fai fo i iai nisi. O le fast o lo o iai o lātou suafa ma wha maumaunga. Sa fai ai ni ala pi o mani mea wha le tonu. E tau fo i o na u iai ia le mata o le au. Ma whaia iai se suenga. Ale mele pisai nei. Wha mea o le tuai na o mai o li poti tua.
E le mawhai ona au moi e tua lipoti. Sei vanga na ua mai ona lau li uina. Ma whafola wha le leo na lau pepa i tonu o le mauta whanu ma le paramene. A o le teimile nei, o lo o iai le komiti wha pitoa. O lo te iai le fionga le Minster. Ia le a tau te o matavu i tala le lei paunga. Se i o mai a le lei o na maila i lea. E lo te o matango fia. Lau li liu. Ma tō lau, ma whai iai li fesili. Ma le whato whala inga le paramene. I te tono le mauta whono Samoa. Le alanda. O lo whapema iai le tuangai. Wa umana saunoa le fionga le sa whapito. E a mai li poti e mama. Le eise mea le anga o iai. Ele o li poti le fionga e le Minster. Le ai. O le li poti na au mai e le company New Zealand. Sa lato ta pena ina li poti lea. Ai whoriga mai o stasi o wala na lai o na whao ngā e le company mai New Zealand. Nisi o le au tusi i Samoa lava. The local accountants and chartered accountants. Public accountants. O tapa mai iai. Awa e le masani le company. I tangata mo lato ingoa and how to put a name to the face. And the receipts, records, payments, o tupena tutongi atu ma tupena maua mai, po o tupena tutongi mai. Ai tā lafu. Ngā ruenga sa whātino, polo keti na whātino. Ai le lei, ma mai o na whātino. Ai tele tupena wha mai mua woi. Tele tupena wha al woi. La leo, o te whaia tuai. Tātou on sai. Ma tātou wha tali. I le teimi. E toi usuia ai le whono. E masalo po matsi, ya. Io le masin fau e toi usuia le whono. Ia ma tātou nofo ma whatalitali I tawanu manga o ngā ruenga o le alo tea ma tāngu fia I le isi whono. Tasi o le mea leo umana sauno I le fionga le li pārmio ina wa umana whaitau o ia ma toa watu le whautuanga I le fionga le Minster. Ia teo matavu I le ia tau o tala paunga. E tō tele tangata o le atoso mai I e whai o latu suenga ma whai ini mō lianga leo. E maise o le tangai masila sila tutoa iai. Ia le fionga le lo I sili. Mai a whai o ini tangata pi o I lea mea. Mani mea na whai. O I lato a te tau le suesueina ma whai a whaasalanga. Tala whiangai. I le mālo losi o ave o le mele. Whaanga se o tupele tanu.
Lampele, I say awa e sola e se ai Poi mai E sau palulu Uani mai Wawai e taia te au Na o vai Ya te oe le wasili Sili, sili, ilo fatu, mama natu. Awe, lota fatu, ua vai vai. Nela mafetu, se itali vai. Se vai, vai valu, so ilu vai. Se aso felo ai male fia fia tali tonu lo manatu e talu I se aso away tae hai agalo awe lo chafatu vai vai nela mafatu se itali vai Se vai, vai valu, so ilu vai. Moaue, la upele, ai se awai, sola e se ai, foi mai. Fetu o le langi a o he o le masina e tu tasi te lea I le sami a o a utatalo wana o e lava le tali so o te le nisi Sa ovala aulia Ele imawai o so fia fia Ua mutane ya oedia Ole ua o fili filia Sumata uilo Wana oe le tali mo ita Na o le atua I le langi Wana oe lava le tali Sunga au no hama oe Uale haila Oso ufa moe moe Sa o sa ili male filinga Na o oea le tali mai lunga O fea Sunga sa ai Na o tau sese Ie na mua mua mai Ua tosi na mai Sa o tau sasi ai Ai au mai le tali mai le matai e le ai Sa o toi sa ili I se taunu unga
ona e tele mea I ila aele auro uma ai sa au piki na mele afi ole auro moni oi hani se tu se mai alonima se o te ofu ai ele talia ina ita wa mutaya oi la ufili filinga ele te fa'awa rina se talo sia ai talau le fai poi na ita ua ia fa'ava pau wana o oilo ma fau fia fai matina o sa ufanau se tu se mai alonima se o te ofu ai ele talia ina ita wa mutaya oi la ufili filinga ele toi fa'awa rina se talo sia ai talau le fai poi na ita ua ia fa'ava pau wana o oilo ma fau fia fai matina o sa ufanau fia fai matina o sa ufanau Eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo Au ngā tele sunga mo O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Na alofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa bevela a
Falava o telefo le radio Samoa mole nei sa tofi. O le ale awai ane pope Leo the 14 ma le Vaticano i le Board of Peace a Trump e pe o le whaamaria mai e se so upo le Vaticano i le so ma le whaamatalanga o malo au whaatasi e au na tu iei le mata whaioidea o mata upo e tura i mai le lalolangi. O li potia le CNN o le Board of Peace e le po le fono whaatonu leo le ata i te fono i lava Donald Trump sa whaia ina ia wa ai ai le toe whaatura ngai no Gaza. Pei ta ia fōringa ua whaawawane ana mata whaioi i rea vea mato tino e whaatontonu wina le while mua le larolangi atoa. O le whaamtaranga ma le Vaticano tawalane i a Cardinale Pietro Parolin wa ia whaailoa ai le autu stala la tau te le whaongaina le wala aulia na tuwane o nei leo fia fo inisi o vaenga o lo o au fia i le fuafuanga wa whatatia ma la tau te langona e eini mata uputa ua tele e au o na soala upule. Pai mai le Vaticano, o le isi o lo o lātou popolenga o lo iai, o ne te tau lava o na whea ngai malo au whatasi, ma mata upu whapenei. Pai mai le wharepae pēna sao noa, whai lo tusi o Caroline Leavitt, o le whire mua le te tau na o se vaenga, pe whaapolokiki, pe whaawhainga tā foi. O isi atunu e le o saini foi le Board of Peace lea, e au fiai Britania, Varani, ma Norway. O le stofi le basa nei ro ta ua fuafua e whatau nu wai de urua i whono tanga a lea whono whatonu i Washington. I Amerika wa whaamania mai e le team po le au la veai rescuers i Lake Tahoe i California o lato mawaina tino maririu e to avalu o le au whaasee po skiers lea na tau sa idia talu mai le soronga ele po le soronga aisa i lea solua o le basa nei. O li putia le CNN o le sa iringa o lo whaawau pēr mo le isi tu atasi o le au whaasee, mai tal tonu ua mariu foi. Wa mai reo i rea whaaitu o le isi ua whaamaunia na mariu o le to o lua o se tasi na awa iatu le sa iringa, ma ua atiri whainga tā ai o na whaatino na ngā ruenga. O le teimi na tupo i le soro ngā aisa lea, na li putia e to o sifuru lima le au whaasee, na tau sa iria peitai, na mawhai na whaasaoina le to o hono, a e totoe aina o le to o iwa lea ua maua le to o valu, ma le tasi o lo o whaia pe iei sa iringa. E leo mawhai na abe sea mai ia tino maririu mai le aisa, una o le whainga tā o tūranga pe o na iei lea no fuanga, ma o whairo mai e leo, to o fitu ta mai ta i mari e to o lua, tal tonuina ua maririu uma. Wa fautu aina tangata ia alofia le anga i atu i le no fuanga le nei se ia to iei se whaalinga. I au se tāria wa mōria se ri mai sini, ina ua whita ua ina lona whai au ni whaamata ue fasioti le teu tupere atunu o Jim Chalmers. Whai mai le 9 News e lima tau sango le nei ari na pueina leo ma whai se sa iringa i lona whale Macquarie Fields. Ta ue le ripoti o le ari ua whita ua ina ni whaamatau na ia whai le ri teu tupe wa mōri ai le whai au ni whaamatau e fasioti a toa ma mōri anga ta wao penga. Pai mai tai o suenga le Australian Federal Police, Detective Jeremy Staunton, e lango e leo le saulo tonga e wha ai lio ai fina ngalo tangata, ma manatu wha apolokiki, peitai, a o loa i le tūranga o sori ai le tūra whono e pe o wha matau e fasioti, e le wha tangaina lai leo le tūranga. Pai mai leo o le lafi tu o le keyboard, po le telefoni, e le wha apea lilo ai oe, ma leo o atu iai o le aapa ale AFP. O lo iai me to tia wha teknolosi ma resources, e ma whai na ave ai oe ilu mo le tūla whono. I New Zealand, o lo whaia sa iringa leo ia i la tau lo o au fia se whalawlawe na tupu kalastete, le tal tunuina na au fia i kengi o le Black Power ma le mongrel mob. Whailoi li pote le li tiofa wa malo New Zealand, na wala wane le psosoni wha wawawe se tuatu si Hoani Street i Northcote, po le afoleiwa i le pōna pō. To tasi tangata na mawatu e tu ngā manuanga, ma le isi na wha manu aria foi, ma i le isi to o lua e manu a miti. O li putia e fōringa o se vesinga au fiai kengi e lua. Wha matala e tua oia le no fuanga na tupo ili wha lawe to tele leo e masani na nga iane iai, ma o to tele i la tau na nga iane mawhana. Wa ia se ri o ave ese mai e leo ma taavale ale whanama i e lua na o ane fo iai. Pai mai mori mau e masani lamanu wa ia leo le mga ala le nei, tu sa pe leo iei se whaalawe o tupu. O nisi mori mau ta uai sa whaalangoina le papa ane o whana. O le whaamtalanga mai leo, lo whaawau su suenga i le so, ma o tarusanga i so stase sira pia se whaamtalanga le nei whaalawe i a longo waweane leo.
Ma le tala muli mai fiti, o le sa avea ma pale mia o fiti te usanga o te o Frank Bainimarama, ma le sa avea ma komesina o leo o Siti Veni Kiliho, le ua mōria le whātupuina o ni langona whātau te, i le whainga malo o iei nei. Ta ua le beida New Zealand o le basa nei te tauna tūtula iei la ua iei lumon whamsinonga, whai maino ia lo whea ngai mana mata upu, o i la ua ia ua la una ia leo sinia, ia te te atu i le taitai o le militeri o lo iei le te mirei, Johnny Kalonuwai. O le whaau Sofia o le anganga te te e whaasanga i se whainga malo o se soli tū la fono, i lalo le tū la fono o soli ngā tū la fono a Fiti. E se furu anu tau sanga na taita iai e Bainimarama Fiti, talu mai le lua fe maleono na whaato i lalo ai le whainga malo na iai, se ia o mai le lua fe lua na whaia ina i le whainga palota, ano nā tunu. O tala ia le Radio Samoa mo le nei aso, soifua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le 255 fafa. 255 mo le Shine Dental. Ua mawhai nei o na whaatau wantu tō papa le Digicel i lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā whiti mawaru atu i le na o le 5 tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā whiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i fale mai e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane i le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ea, toi whatalofa i le whafonga tāpua i mai o le atunu. Tā walunga tuaia tātou telefon na i vai whanua whapea fo i le Pasifika maisi atunu o Laulangi. Wa te ena ai e le fionga i le tamapa ia. O le ekalesia katoliko, le wala aulia a le Palestine, o le malo tele o Amerika, President Donald Trump, e le awa iatu ilana Peace Board le na. Lano wingol whala putonga tangata fo i e tausi e le file mu. A o le talitonunga, la whawhea na tausi le file mu, o lea e tapomu e Donald Trump i isi atunu o matau mawhai fo i e ave wha malosi isi atunu. E whai mo mea tō tino ale malo tele o Amerika. E o mai i le taimile nei, o lo o sāwa vali pēr tangata i le ala. E ama te te atu i le tūlanga o lo o whai ai ma ave wha malosi i a tangata. E o lava i tangata o sit seni ma tangata no fo mau o lo o le lei o lātou pepa i Amerika. A ua wha pēnā lava. Ona whaatino ai i a whainga le ICE. Ia po le au vaenga nea le Immigration Service le wanato whaia pēr nā mea. Ma ua tō telefo i tangata ua māli liwai. I le whao ngā ina e i lātou
o a upenga ia pa o le la au malosi fo. O le vai aso na se ima vai atu nei. Sa o walu ai i le fono usu o le mātou nuu o sola ua i le anoa maa. Ma o le fono usu lea. O le taimi mua lea. O a tu whaatasi ai ia le nuu le nei o sola ua. Ina ua mai a ia le unga le whaamsinonga. O lo ta oto mai ai. O sola ua o le nuu mawai. Mai le vavau e o le whaavavau. E le o se tua laua fo i po o se tua maota. O le tu malo o le anoa maalua. Po o so se anoa maalava. E le o se tua maota ma se tua laua. O sa lua fata. Tu lou i e lua. A pia fo i le nofo i tu ainga. Ia te oelo nuu sa lua fata. Alo nuu ma vaila leo. Leo o se e ese lava le lato whainganu. Ona o le talitununga o le unga le whamsinonga. O le nuu ma vai e iei fo i mo lato taulangi. E iei o lato whaalupenga. E iei o lato tapa au. E iei fo i mo lato whale pono. E iai vaenga e ma oti ai. Mai pulea fo i o na tapa au. Nisi la nei o whaalupenga. O le fio anga o sola ua. Fio lau fionga le tapunu u le tanga loa matua. O oe o le tui sola ua, o le tui a itu, o le tui a lii, o le tui maunga tele, o le ao, o le tui taa sawali. A fio mailo usoli, a wanga lea i tau ili wha mausili o te o mamoali. A fio mai tau maupu, o tui puu, le fiti, tia maa ma pasia. A fio mai au tau mawha alofi. O fiti iti le umu, le puna malosi. Ma leu mai puapoli i o le to o le fale tau waitu. Ma leu mai le to wha, suasabi, wha pia fo i lo toa, musu i wheau, ma le fitalenga i ausu. Ma leu mai tau to, ma tā pula, ma tululung lau maa, ma malu ia te oeso la ua. O lona ma lai fono, o pai lei ma vai ta vai. Nena, o le ta ua le na, o le maoti, ma ua iai le latou, pulenu, le ftelenga ia pupuali i na mulau ulu, fofonga mua o le vai maunga, seiuli, tupai, hawa i le vea. Le maria la, i le whafonga mai le atinu, o e mai se fo i lo tātou i tu malo le anoa maalua. Le whaipule mai ai ia le tofa ia whanutoe la uafo. Pierre Meredith. I le abatanga mai o le poloketi o le tasi le miliona i le luafe, luas fulma le tasi. E le ai lava se pa usene po se pa ulapi whapenei. Na o i tuā i lo no. Le ai fo i ma se sui o le nuu i tutonu o le fono whawai. Tele te bisau tau whafonga mai ai o usai atu i le whaipule o le matu i tu malo. Le tau wha i ala wofo fontoe. E le aise tupe ave i tua, le aise poloketi i whai i tua. Le aise sene, ai a whafonga i eisa mo. Tele siaki i ana seini ta i afe mona tupu, ta i fias furu afe. Nā, na lau manu ia, ma mai ta wina wha mai na whaatau ai aisa ata ngata o tonu o le whono.
whawai. O i e seini ai, e siaki nei. Wa o umana whai atu ai fo i le teimi o sala. E whaalu la tupe, e whai eile aisa i lalo i la noa maalua. Ai whatutua na i lo unu. Yo, e tasi le anu o te matai i fo. E le ngata o le matai sa lua whata i le swafa muritalo. I la noa maa. A o le matai i fo i so la ua. I le swafa o le olo o le ati manu. O le si fo i swafa ta ua o le tangaloa matua. E ona ia le whanau e to lua na ave ali tai iai whalatai i le sa ili ngā li i a misa. A le fionga i a misa. Malupe matasila. Na fasa ai le tangaloa matua. E whavalu lava o na fasa ai. Ma o le matua fo i lea na avatu ai lua. Ma le tama na whavalu o na fasa ai. Ma whaingoa i a fasa valu. Te le la te ui o le ngafa le ta oto i. Ai toi fo i mai lau tala. Ia so uma. A le o le ngā Gagaifo Faiva pe alo tea le mata upul nei o le poloketi. O le tāno awa i le astonai. Au te tala noa ma whaasoa tu ai pēr ma au whaiatu. Whanu toi, mana tua lo nu. E to a tele tangata la ia i le lola palota iuta. A ua mai palota i salua fata. O nisi wa transfer la to vote. E vote isi tu malo. Pe o fale a lili. Ano ama atasi, mala ano ama lua. Maluflufi. Lalo mena tupu. Wali liu le vai o sina. Ua whaoa le tofi. O le tei fono le tu malo. Wale o toe o komeki o na iei. Ia se tei fono i le whaipule e manu malo mai le whainga palota. Aisea. Wa vea le na nau i le tofi o le itu malo. Mamanatu ai o le whatu tuanga lea. Mo si lima ai tangata. Ai tasi lea. Itu malo o matou. E tau i o i solo. Na iai fo i le whaamsinonga. O le ai o ni moli mau. O ina whaalala fia moli mau. O ina whaamalosia ma whaalave i moli mau. Nā laio na le tau nuu le whaamsinonga. Ma malolo ai le fionga. Ia to mata, leota, nora to mata. Tō tele le chapipi e le tō tau whaiatu e te e le poloketi. Whapenafo i la ia leo na lea mana ia ai. Isi pitanu. Ae sa au whaiatu pea. E iai le taimi ma le mea te tau na whai i la wari ia. Ua toeanga le lei le tua e maise le atunu ua toa whatu mawina lo lato whatu tua. I le taita inga le sunga lauri al mali atoa ua toe whafo i mai ai. For the second time, a resurrection and a second chance for lauri al mali atoa. Why? Aisea, lua upuno watu laso nafi. The trust whatu tuanga o tangata. Secondly, his style of leadership. Ole awala o lo whaatino ai lana taita inga. Malana whaatau tenga. Eo ina ua vā ile whangatia. Ele i umale lima tausanga. Ae sa iai pēr i loto tangata. Lo lato whaatua tua ina o la uli.
ma le lātou tali tonu wina, ma fia i le taita inga lauli, ale mali atoa. Wala, wa ngaleanga I lo nu. Lewa tu le lau mea vale. Se I ale tau filima ave ese, le tofi o le tai fono, o le fono whawai. Ai sea. Sui e lauli, ma le minsta, ma le komiti whawhoi o le poloketi, the steering committee of the $1 million project. Sui ato le manual, whainga whawai, conventions, the policy, the rules of the game. Eba ila I ele whatangisi. Langa wa umana pese la uli, ma la patai o tau o le mea leo le atupu, pea uma, ai toi fo I mai la uli e te ta ina malo. You will no longer automatically hold on or become the chairman of the district or the Fono Whawai or the constituency. Se ia le tau fili mo sia kaku wami o tūro. Whawhitai I le atua. Lea ua tulai mai le fionga ia to mata. Nora to mata leota. Tau ave le tofinga o le teitei fono. Wa uma. Ona lapata iatu la uri ua sui whainga whawai. Na tu ua noa ia te utou le lua whelus fulmaletas. Ai tau pepese lava ma tau whaaleanga le poloketi. Tau whai ma tau wemu le poloketi. E mai e pepelo la uli e le ai se tupe e le ilopo wheme a mai e tupe. Aia, sa o le ini tupe na iai. Ai o le sailinga malo na aisi ai whaata mali I la uli. Ai pambu whaafale upolu. Ioi, e o tu le ini tupe. Ioi, molo sila fia la wale tu te pepese a whameo tupe ale malo. Fato a mali ende ia la uli ma le vaenga, ma le malo fau. E wha pipi I ai le ingoa. O le malo, ma tupe ale malo, ma aseta ale malo. Ina ua pale mai. Tau nuu le tupe. A Samoa ia tātou pa anga tō tino isi atu nuu o le larurang. Ele ngā tele nā. O le tāua tele. O le wha tali tonu ina o sui whaipule umanea le I chapipi. E o lau le tala pepelo le ei ni tupe. A o a mea no tau safa wha I luma I masaini I luma le TV. Wha whasanga I ma le minstau tupe. Ma tei whono I tu malo. O le whono whawai. Ma o tau whaipule. Iana le tali tonu. O a mea nana saini atu ma. Ma mafia fia ai. Iau tau bank accounts. Ti ngata lingo te ngata le FEB ma lau so o lea poloketi. It's because you're jealous. You couldn't find another project to counter the $1 million project now upgraded to $2 million. You couldn't find one. Admit the truth. You couldn't find one. Any project that would counter the $1 million project. Ia lea la, wa vevesi ene. Wa mumusu e o ese. Ma tei whono le whono whawai. A le mea I le amatanga. E ino iai, e tau wemu iai. A lea sa mo I fwoi nei o lato se leni ma launi ma mea whapena. Wai loa I nei la, a e le pepelo la la auti. E le nga oi la uli, e le whawalwalea la uli. Le la watu o mātupe I tu malo.
Aina tau fia, le tasi tesi ma le 8 miliona. E atoa I ai le 5 miliona mo le 5 tausanga. Ina ua vā le whangatia. I te tolu lava ia le ainga whātuatua I le atua Samoa o tas. O le si lava sili. Was FEB able to maintain and hold on to the 14 members of the minority government that she ruled over? Was she able to? Nei nisi, na le toa lua lava. Ia sui na toi fo I mai o le supo. Ele I mawhai e le malusi anga o le malo. Whaatonu tonu folau. Malo like titi, the minority government was unable to bring back those 14 members. And what did Lauri do? How was he able to maintain and even add on the numbers he had? He had 19 or 20 of them. After the snap election, there were 10, 11, or 12 more added onto it to create a government. Ese senga le na. Ese senga te le na. Ele mawhai fia meo na tau fiofi ma popo mai. Fai pule ma minista na alu ma ave. E whau ai le malo like titi e pulea ma te taia Samoa, the caretaker minority government at the time. Ele ma whai fo e tui le epa o na tau fiofi mai lana vaenga. E fo I mai le whainga panota wa 5 isi whai pule wa lei lo loa I le vau. O mangoto I le sambi. Ma le moi. Au mai, na o le se fulu ma le wha. Au le lua se fulu lena I ala ule. E fo I mai. Ua wha toa tele ina, ma wha o popo ina, leisi whai numera. Mau alunga atu, na ma whai ai o na whausia le whai ngā malo leo o tula I te mile nei. Fo I mai lau tala. Leo ua mai o no tau sila. Awa na wala aua ma whono, ma whailoa e la auli, whailo le whangatia, ma whamanusina le tau wha le fast. A oma le whainga palota le nei, o I la tau, e toi fo I mai e te tai le malo, o le fast. O le a iai fo I tangata ese, o le fast. E o mai e whai ma tai whono, ma pui ma li poi, le whono whawai o le poloketi tasi le miliona tala. Lea ua whao popo I ei malesi miliona. Vai a tūla wani ia, e $2 million le mea a. Ia whika ngisi lo mangai mea. Alala le na. Nea ua o nei. Awele mata upu le whamsinong. Ele ngata le mata upu le whamsinonga. Whai mai o le sese o le process o la toue le te ena le poloketi. Ai te ena le awala na tofi ai tangata. E o mai e wa ai le poloketi. Tasi al tala lauri. Wat mele a leina feita la wuri. Ma o lauri le sui le me sui lo. Ia vava aila I ngutu o tangata nei lungo penga ta whailangi ma whaatala noanga. Ti loi mata to apa u mai whafo a o leo matua fe ei. Awa a vau. Wai loa ma mao tuai ma tilo fia mātangia mai le whaalili. Feita. Ioi. O le lātou manatu ua whaoa mai le pure, I o lātou 5.
Whao iai. Whao ele atu nuu. Whao ele atu nuu. Oi o iai le pule, o le pule o lo o ile atu nuu. Ana loto fo ile atu nuu, tau toe mai, mau mai tu le pa. Ma le i chapipi, o le mea fo ile nai tupu. Ia vangi ai ia ie, pa u o lo fe e fe mai na whatau le palota. The general election was rigged, the election was bought by cash and money. Pa wana me u tō alo whanga iai. Whatau le palota. Pio le whainga le palota. Yeah, ma. You lost. You lost by miles and so many number of seats in parliament. Nale lua. Pitolu, ia whai ungo whamsinonga o tangi o whainga palota. Therefore le tau lua se fulumon tupuna iai o tangi. Nā tō whanongolongo mai a o pese atuai. Oi avi tua nā pau. O tō te whanongo fua i a tu le epa ma le tau ana uina ma le tū lei o tō e whai i a sū ma whai i a tangi whasanga lisi. A wao mea nai te a iulu ngā li. O le whanongo i le whainga whapolkiki a le whanongo lesi whaipule lona tō lua. Ele moi o i petesa ma moi lono fifia ma ai le ai. E te moi i lo to lua ma lau whanau ma lau whale. E alu o to tongi le loun le na whai awa tal tonu e le ai a se whai pule ma se sui tau wā e le whai asa na loun. E o ai e whai le whatosina ma tufa tupe i tangata. Ano o vatu o le whatiteinga. E misa le au, misa le po. Wa sau le sisu i le whale, whatu lon tolu, le ale tala, whamai tu le pe ave tangi. Whatu le alfine ae, e a pe mari e lo loto hani walawa lea. Nā le umana tongi le talo un le fast food wafe le na whai e lau campaign. Ai lai toi whalongo fo le nāmea. O le tū lei o e alu ave le tangi. Ai watu nei la ai e tito ai ma e whaia ina i o i le tangi. Le ngata na whai ina i le palota. Le lai toi whaia ina i le tangi o palota. Toi whaasala o e leisis fulu tausanga e lua palota e te le anga vaai. Ia alu e whai le mea namna i tuilepa. Mai sa o ta pena o matua o mea i. Hara su se be ki aru e me ngofu ai. Tu mato mo la fana. Io. Mea le nana la io na. To manatu le tele o faipule. Po le tele o ila to sui tau va na faia ina i le palota. Usu sta i mai ale ata usavia. Leu te fai atu, whalongo lima iei. Awa ana whailo whawhia poto, le mea fo le nai o iei. Lena pa umai loa, sa wapena o le tonu e pe whatang. People were listening to the advice that I gave. And it was the true advice from my heart, so that you will not fall into the trap. Na ki kola ia e whaia ina. Wale lei o e malolo le avela utangi na e te malolo ma le nganga whiwhia le i alu sau tupe. E toe alu ai le whamsinonga, toe mai toe alu tongi lau loun lena whaia lau whatosina ma lau campaign. Alai tō e ale pūlenga o le HRPP ma le toina. Le mea nā leo o tūlai mai nei. Toi fo i mai lau tala i whono whawai. Mor fo i mai le tō tele. O e na langolango ina le fast. E te tai ia whono ai tū malo. I le mātou whailo inga ina ulua i usu le whono so la ua mua i le vai aso na se ma vātu nei.
aka se matango fie le nganga whaftai atu i le sui o le tātou nuu i tono al komiti al fono whawai na o fionga tanga lo matua le ulua i ali Celestine la vea va ulu mo le folo sanga matango fie o le tātou nu o le nāna mumua. Wai si le ia. Whai ana le pi o i le lea i o se mea ave i tua i lu mātou nu. Ai o aluatua o i nei, whai le whailo inga male a fionga i le minsta i le nāwai tau. Malona officer. Whaulu pepa o whamsinonga ua whamaunia. O sola ua le nuu mamai. E le whea i a ai lona tofi po le nuu ma le tofi po le nuu o manunu o lufi ma sa lua fata. E tū ma oti na alale mena whai. Whatula i atu le ofisa o le minsta. Whai le po le nuu o le nuu. Whai ma le sui o tamaita. Le stala le nuu. E le stalatu ia whaalupenga le nu. Ai langa mai sa lua fata ma manunu ma isi awali. E whaalawe lave mai. I taulangi ma whaalupenga le nu. A le tūla i le fionga le whaamsino. O le pelestene ma le teitei whono fo i le nā. O le whaamsinonga whanua masuaf. Tui titi a whapea mai le fionga i ale sa te lapi. What part of no don't you understand? E malo i le ato sa vea malona au a inga i le whamsinonga whanua ma suafa i whanua ma ele. Ma le whamsinonga suafa o le mulitalo ma le tanga loa matua e ona ia ele. Ai tau te o mai tau te whaalawe lave mai. A whai o le ainga e ona ia whanua ma suafa o whabani al whamsinonga. Na pau fo i la i o tangata e marama lama i taulangi o whaalupenga ma whaalanginga o ele o le nuu le nei. Io, o mai le se i o tātou o la i e mawhawhau iai. Ai o mai e tofu tangata ma le kopi o la o whaiunga le. Le whaiunga le na o whai e tua sivi i le vai aso na se i ma vai atu nei. Whamanino atua i le vai nga fast food ma le ono le tulafono. O e ave i tau lo ia. Whai tau i tau lo ia. E tu sa lea le mata upule na whai e whai unga i tō sivi. I le vai aso na se ma vai atu nei. Ma le mata upule u tau o mai e tālu sanga. O nei wha maunia. Wha lupenga o le ainga. Ma lo lato nuu. Ma lo lato swafa ma lo lato ele. Whai tau whalik. O mai la ia le sosfuru. O apelila. Sei whai atuela o whai unga. Au nei toi o mai nei ngasu. Tala moni ale na ale fionga i le plesten. Yo, ia wai nei toi a mai se ngasu i luma nei. Yo, au ata ale tumu le potu whamsino. I tāpua inga, o e tāpua i mai lo a inga. Wada o a ma le uso, ma le tua fine, ma le mātou tina. A o le i tū malo a toa la, o lo i tū malo, o lo nu fo i salwa fata, a wā o te tau aweili batai ma le swafa, muri talo i tono le nu. A o tau sila mai ei, me e o tū lai mai. Tāsili apa na whai le whautuanga na whai mua fo e le si wha masino iai. O ia muritalo, tanga loa matua, la vea. E mai nai e kanale se lua se fulu pe tolu se fulu se inga lua tu e le nu. Wola le nu.
Ai o tō te whina o vale whape le mea. Wa mea lea leo nao. Lea la o tū malo nei i o lo mātou tama. Tā iai lava lo na nganga ina ia tausi le file mu. Ai whai a pēr le mea mi o tolu i lumba le whaamsinonga. E lo ai o na ia ele whanua maswafane. E wheo lolo le taimi lea. Sa tu la i mai ai lo mātou tama. Sa tau wha pale ai mea nei. Ai wa lewa na ai laulu le ainga nei. I mea tangata i. Ma le ala fo i le nā. E te tau ai lava. Ono whetutu na i pēr le tō whāma le whautanga. Tātou te ngāru lue whātasi ai. Ma whaia le mea tausi ai le file mo. Ma tātou whālo whani. I o tātou ele ma o tātou whāsina manga. Le nganga moni le nā. Ai whaila la utala i lo ulava no o so la ua na ua poto le vāsune. Le la ua umana saini. O le vai nga lava la tōu i o le tupe mo i mātou lava. Le anga o ta ape isi o e pālota isi no. E na o le tō lua se lau fast full ma le iwa. Ne lisi o i mātou lea i tono ele te tele nei o le anoa maa. Ele ia e u i o lima. Io. Fitus full mon tupu wafira mātou se leni o umana saini mai. E na o le tō lua se lau fast full ma le iwa i mātou o le a vai e le tupe lea. Mo le taimi mua o mātou papai ai se whaaburianga whapenei o le whono whawai. A le fwoi lau o fsili mai i tō mata leota i a te au. Malo o tua whawhine tanga loa matua o lo i ai tono le whono whawai. Multalo le ataua mali. A o iai se fasi whanua. Te loa o lua malo tō whine te tele ele o lo iai. E mawhai o na watu se isi vaenga. O le whanua e whātū ai se isi ofisa o le whono whawai i sola ua. Nala utala na whai atu tanga lo matua. Ta watu ya to mata. Anytime. Anytime. Dal taimi e fina ngalo ai le tō whā. A le whono whawai. A watu. Tele ele. Mea na mata utia le mato urua i whono. Ua whaata oto mai ai se leni toititi o ile valu se fulu wafe. Ale a whasoa mo lo unu. Ai ua iai ma la upule nuu. Ma le sui o te maitai. E tele mea o te matai e. O whamrianga a inga. O lo te mama a inga o lo tina. O te lalango o mafo i ai a lātou tau mawhai ngā whono whawai pe HRPP pe fast. O te lango iai. No ainga pele le ainga le tai. Ma le whale manono. Le wa o fonti. Le atu whale a lili a toa. Le ano a maa a toa lua ma le tasi. I lo a inga sa leu te lei. I whale wha. Le atu whale a lili a toa. E whape nā i le atu sa whata ma sa tunu ma whono si i tau i o i matautu ma le whanga. Ma le whale a ana. E o le motu tele i sa la whai. Pule ono atoa. Tino, toto, ano, iwi, ma pa. Nga whalai ta autoi. Mai e matua lango. Ia i lātou o loo. Lātou mate i tuina. Matau a wā mea ina. Ma lango i le tātou poloketi o le tasi le miliona tala. Lela e a 2 miliona tala. Le poloketi mua la lea alo mātou nu.
o le whaamamaino au tawhaala. O le vaenga o se leni i le tupulanga te le vau. Na whaatu lau tale le vasuna se ima vātu nei. Whaalu se vaenga o le tātou poloketi. Na ia whaatau mai a tātou moa. O se laloi, o wili paelo, o anga ese, o salu, o reik, o mea uma whapena. O na vai la ia lea, i le tupulanga. Whana puputonga le tupulanga. O i la tau lea, o lea whaia ma wha maina lea vaenga mo le tolu masina, se e le wha maina o au ta whaala. E le mafutanga tinam ta maitai. Le mafutanga matai. Awa foi. Mana tua lele i lewa nei no foi mai. Ina ua utau nu atu whaia no foi 5 ma le ono. Ua utau sisi le whaatupu nu o le aola le nu. Oi foi tangata lai tua e whai le whaatau te. Le ua whai atu nei le teimi le nei. Dai whaafunga. O le nganga moni o le lofa ma le manatu e tausi le fi le mō. Whaatupu le tātou nu. O whea atu tuli ei outou. Wau tau sanga o tātou mafuta. I leo isi a nganga whapena, whaatula i sisi o le tātou nu. O ena te te, awa amata na suinga mali. O le nganga moni, whailau tau tua mai i le tātou nu. Whaatulanga le mai le whaatoa whala inga. E o le tātou nu i sauni atu. Awa o le nu o e whai mai, e a vea ma whai a onga, ma ngā lulu e tonu. O le a ai o le kalesia Jesu Keriso la upa i o asunga tai, o whanua ma ele. O le i ataua, tanga loa matua, mamuri talo, na momoli atu. E o si ai le taulanga i le telo o tausanga o mawae ma whiutanga i ai. O lo senga vai ta vae. Liu. O le ala le nā o le tala no atu ma whaaso atu. Awa tātou te wheilo i pēo. Na le ala fo le nā o le whaatino o tātou suafa ma matai ia i le watu nei le lua vai aso sa o iai. Ina ia whaola le tātou no. Whaatupu le tātou no. Ia iai le lofa ma le osi o singa o le file mū ma le tau singa le lei. Wa lo fo yo na tātou mafuta manisi o i lātou i le eise so tanga mai. Tau toto, tau tino, tau ano, tau wivi, tau ngafa whaia. Ai ono o le kalesia sa tātou mafuta ai. Mo tau mātua, mo mātou mātua. Lea lava lo whaia i le lofa. Le nganga le nā. Lea o tātou ai ua maua mai a tātou whaamdianga i le poloketi. Ua maua le tupe, totongi ai. Peo nau whai atu. E toa tele a tātou whanau wau i le universite, wau i le NUS, the National University of Samoa i le papa i ngala o isi ua o i le polokalame fo i lea Australia. O isi ua o le USAP i ala fua, le Universite a le Pasifika. Na foi lau wha maoti ai, wha ma avenga, i mātua, i pilio i lātou nei o a lātou tau mawhainga i lunga o onga titele nei. Lea nganga fia ma lea nganga whaafitai i lea tua i lea lavasu. Ua poto mori i futi afu a tasi i pai lei ma whatu manawa. Ua awhio mai le tapunuu i le tangaloa matua. Awhio mai lo lātou toa. Whaawhio mai lo soali i matau mawhaalofi ma le mamalu ia so laua. Poto le tātou nuu ma le nganga whaafitai ma le tātou tālusanga no tu watu lumo le tua. Ina ia iai tae ao malama. E suinga malia ai le whātou whala inga ale malo. Lea.
o tātou mawai. Le ngata na tūtou tasi le tātou no. Wha maluina le tātou le tātou pule no. Wha maluina le tātou sui le tono le whono whawai. Ale anoa maalua. Ia pati mapora ia ia. Vena o tau. O le nofo atu nei mawhai le tautua ai tau malele. Malu atu i Samoa, i lea taimi ma lea taimi e whātou langa lo tātou vāna nofo ai ma lo tātou ainga, ma le tātou vāfoi. Ma le tātou tu la fono ma le whaamsinonga whanua ma suafu. Ia, te le lola nisi tala uinga isi fono whaavae ma nisi vāenga. Ai o si au tala talanga le nā. E tau tala i le ta ui o le nuu o so lau. Ma le mea ua o nei iai. Wai tau te whaafoga iai le wha le liba tau sanga o pese atu ai lawa. Ma ta ua lava. Le au ngani atu i a fontoe le mātou whaipulelo whangia lo nuu iuta. Ea se lunga tate luatuata i ta fiu e whai atu ni te ngata e le mwhai a alu rota i te Samoa. Whai le whasota inga sulu solo le ulu le mea mau mai le whasoso atu. Ia, tai le atua i a vanua le lei. Pe ve vesi e a la ma whaali li i ai lava tangata nei mwha mai o le whaamsinonga. E ave i la uli ma le steering committee. Tu e watu malisi mata upo le HRPP whamai. Wa ave le lato interim injunction. E tau fia i awane i tuwhaina ni tupe. Awane i whamatu uina tupe i tu. Talo whai le vai tele. E atu e whatu le whamsinonga. Tele mea tau tele apalai. Tau te tala pepelo. Wawai le launga le tautusi. Tofia lava e i mātou lava. Tofi lava ea uia u lava o le whaipule. Tele fia apalai atu o le whaipule o foi o le teitei whono. Talo whai. Ia monkey kola. Ole mea lena e o iai. Ia whai mailo male tala le whamasina. Talo. Oio nal bloketi o. Le na vatau o le fast. Ala moutou whala vela veifu ele. Me langa o mātou ia na filifili mai o mātou i tu malo mātou o whaipule. O whaipule la sau e no foi laro i. Me le o mātou o le palmen. Ia o le palmen. O le palmen. O me ia maulalo tele. Mo utou le palmen maulunga tele le me tūteo no foi. Ese mata upo i whai lalo i. Le mea olo i aile tau whaitangi au e malili vau nifo. Ese le mea tau te o sa ili mai ai. Tafe mai ele manuia i o le mau te whono. Le whono maawa lunga Samoa. Nofo i nā. Ko kaonga mai sisi lalo i me. Le anga i mango sua sisi o tau. Mwhae le lea i. O le mea le nā. Tua whiita uma. I whaingo processes a la aulu. Le vathe fo i o le mafo la aulu le mea le. If you don't like it, pia mele o whaine ia whasaleanga. E leo se loto o le palemia, po se loto o le committee ma le cabinet, le ai. O le whaalili ia o whasaleanga i tu lou tau langi o le tu maloi, a inga matapa au. I ri whai atu le palemia ma le maloi o e tapuni le fonu whawai. Na whai atu e o so le pule toi fo i mai. Ai o tu e atili ai. Wale o mai sau le waa whaatutu mai i lo official palemia. Ai sau loa taula i ngā tai petesa ta ele le sami a whelo i whai i launga whaaleanga ato i le palemia. Ta sili ele palau vale i le palemia. Ianu whai mai lole o la o e tapuni le fono whawai.
La ta puni ala whawhia, le tō tele o le tu malo, le fia aimu fia whiinu ma fia. Se e ma o mali e. I wha amunianga, o lea ua tū ma tō le whale o tautai. La lau sa Faiva o le malo. Ala whai lea mea whapea. E leo ni winga whaatamali i e lo o talitanu. Selfishness, ignorance, arrogance. Manatu whaapito le tangata i ana ia. Ano le tūlanga o le tofi, mawalunga, pa o le mamalu, matamali anga. Whaatumutumunga o nuu mawhianga. Aia. A whai atu le malo, tua lalo atu le malo. E leo se sofa ina le malo lau tau pule. Ma le whaatou whala inga. A o loa ina ngā ioi le malo, I lana whaatula ngana o le tula whono. Ma lana whaasoa. O le mea le nai te tau o na usitai ai. Ma lolo o iai le tō wha. Ale o le nā foi. E whetu nai muni ao ina ia mawhai. O na whaamalia ina I tō umaelua. I ole au tō tapunia nei la le whono whawai. O le whanua le nai tū wai, ma whawai I le whalo le whono whawai. O le whanua, o le malo. O le whale, le whau I tupe a le malo. O le winga. They are all government properties. They are government assets. La fia pule la, ma sopolo le pule I mea le malo. Au tupe ia tau avatu le malo, e whaso so o tupe foi, ale malo. Aua, le puni tia hala o whaamanuanga. Teu le wā. Ano o tūle epa lea e whaiatu ia te oto. E le ai masesi, e tali mai. Nau na whaiatu a. Pūna nou, ma o la to e whaile mele whaiatu I tu lepa. It doesn't happen like that anymore. A whai me kalale si whawhawhinga mai. Oh, is it like that now? Oh, sorry, is it like that now? It's like that now. Right now. Ale fei ka maluru kavalu si ia uru ka kui o la koking o mai. Ewa. This is a serious matter, but o tau mawhai e whaatai, tātou ma tātou tali e ai. Ma toi li ni wailo mawhau I le mea lea. A wai te whiu e whai atu e ata mai ala uri. A o pulu whana nai whana mai ai le a ua la uri o le matua mata utia la. E te le ilo atu le mai o le au, tu ma le fulu au, tu iaoi. Hatu mo, wa vai foe. Ja, a wai e ia tātou telefou I vai whanua. E le nei fo ia wauli, e muri atu le whamalo, I ngā ruenga o lo whatino, e le ia maulunga le atinu, o leo tātou tūla lata. Ia, I le manawa fo I o ngā ruenga, ia, o lunga fo I o le ala tele, ia, anga le leile atua, ma vai fo ia tātou. Na ia tātou whanau, le tu ua I o a onga, ina ia mautinoa, ia, e ai le saunga le mu. Se mai le whaafonga o le whaapoponga lea mo le teimu le muli o tātou telefou I le ngangana Peritania. In this update, the government says it has listened as it announces a U-turn on Auckland's housing density rules. It's reducing the proposed homes allowed in the super city from 2 million to 1.6 million.
The revision to new density rules will focus more on bills in the central city and around key transit hubs than in suburban areas. Housing Minister Chris Bishop says once the government legislates for the lower capacity, the rest is up to the council. I want to stress that I am determined to put this issue to bed once and for all. Auckland has been struggling with this plan change process since 2021. Greens co-leader and Auckland Central MP Chloe Swarbrick says the change is embarrassing. She says Aucklanders deserve far better. Will Chris Bishop show us fine? Will he do the things that he says that he believes in? I think that if there is discontent within Cabinet about this decision, then there really is a question for why all of us are involved in politics. Winston Peters suggests his party's deputy should have more carefully chosen his words on immigration and the India Free Trade Agreement. Here's political reporter Ethan Griffiths. Shane Jones said people are trying to come to New Zealand to set up New Delhi, and we don't need more Uber drivers. The Greens called the remarks racist. Peters says what Jones was saying about the party's approach to migration was correct, but he could have said it differently. He says parts of the economy benefit from targeted migration during skills shortages, with migrants from a range of countries, including India. Former Gloria Vale leader Howard Temple has appealed his 26-month jail sentence handed down in December. The 85-year-old's admitted indecent offending against 6 girls and young women over 2 decades. Jamie Cunningham reports. Temple's lawyer calls the sentence manifestly excessive and has asked a High Court judge to replace the prison term with home detention. But the Crown says the jail time should stand, especially given Temple's position in the isolated Christian community at the time of the offending. Justice Owen Paulson has reserved his decision. That's news. In sport, Tupou Vaa'i might have won the try-scoring battle but concedes he's lost the war after his diving exploits were belatedly deemed illegal in the Super Rugby win over the Blues. The Chiefs vice-captain flew over 2 defenders to score in the first half at Eden Park, an act Super Rugby later said should not have resulted in a try as he left the ground to avoid being tackled. He says he plays to the whistle, but he won't be trying it this week against the Highlanders in Dunedin. A hammer blow to the Wellington Phoenix's hopes of finally beating Auckland FC in an A-League derby. The Phoenix will be without attacking midfielder Sarpreet Singh for 8 weeks with a knee injury, and fellow All-White Tim Payne will also miss Saturday's match with a hamstring issue. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Shake it, Charlie man. I say Polo, what's up? You're my brother. Kako your father Della. So fa nga make la mai lau kama manga ya tawi ale ai masikumbe ile kama alufua iko kongo kanu waile alufa ile kumbe ai ole mafukanga bailo iko kongo vale alole sasa wa ingo mele nguko ole tawa musi wa kuyai ai fia ula vale fai mai oyele ai osipanga nena hema uselo wangalenga ukako ga vai por faciela Slice on the element. Lunga, lunga, lunga. Batsy my olima. Be I fight what if you fear. Be I fight what if you fear. Oh, no foile fear, fear. Lunga, lunga, lunga. Duelo en my low. Be I fight what if you fear. Be I fight what if you fear.
mate le fatotu e a afia la mona o fatunga I upu fati malangona o pesela e momoli atuai se fiao se loto wa afia famanga lo mai ita se ainga o toi fatasi fafeta yelo fanati o taulo ai e tu manua ele tu longo longo mongolia tu esabili uleo ao e falanga o tala baba o ngangana wa elia ina ileala ayu asolia o tofanga Suinga ole la lolangi ele tu mau e maati ati so se tau tai poto e taliu ile maati ati o tamulunga nene a ole a fai te tele wale tatali vai sinango maua malepe ele o se tama fai se itaua o mai e ilia poitino e maluia tamila o uila motu ngangana ia o lepo isa mua mua o tou ia uala Olai fai ngata e tua imanuia ama vai ofa so so mama ni no ola uta utinonga ma upu osia uta utonga o au o lo fatu malo ora ele o se tama fai se itau
se fungala au fa amaliena lo utuina nau mo nga wale mautinoa a oai e sana ingoa tene se ifa alimai wala lele o ileva ai via toi te patasi atu ya oe me ete talimai i oe tene se ifa talimai wala lele o ileva ai Tasi ile manu afi hangi mali mele matangi fa asololo uma fofau a ose fungala au fa amaliena lo utuina nau mo nga wale mautinoa a oai e sana ingoa tenea se ifa alimai wala lele o ileva ai via toi te patasi atu ya oe be ete talimai i oe tenea se ifa talimai wala lele o ileva ai le na patalo fai ante oe ile dei fo I vaenga muri o le tātou pole kalabe le fase fulu bidu te o lo te toe ile dei fo ia stofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva lo Filipo le atunu ui diu sila dei ia whape na fo isi atunu o le langi whawhiwhianga su I whiwhiloi na ia e ma nawa mai ia I galuenga ia e se fo ile tu ua I o ha onga le whatnau ia whamalo ia te I latou o lo oilunga o le ala tele. Whatalofa fo I maleanganga whalalo maleanganga whiwhia tele mana tua fo I. O le teimi ale o te tala noa tua I le tātou polakalame. Alae live stream fo I lunga o le tātou walesi. Le whābo tasi o ono tesi male tasi. FM 106.1 I Samoa atoa. Whatalofa I le pa ia maulunga o le tātou o te duu le bādawa o ngā ruenga wa le tusa tātou teimi masamboa I le au aulina nei. Ia matusa fo I mo tātou waso. Wa lo ngā lue. O le fale ta'avale ma le fale taxi I dai vaitele o lo whaafonga mai ai ia le uso ia mau hunt. Ia po le kalame fo o le kota and the fale o. Whatalofa atu I le mamalu o le au ave taxi. Lo latu tautu ina fo I le tātou o tenu I lea fo I au nanga. Whapena fo I le fale pas, le fale taxi I tau mea Sina Island Resort.
I tau mesina I le tātou nui mō taa, ia, le uso fo I ia mua avasa. Iopu, intia, lolo vai, malo. Ia, malo ngā lue nei aso whatalofa ia te utau. Ia, ma le tō o tere lava fo I isi ava taxi le laga I nai whato ia, malunga I le lau mua I vai vase. Whatalo whatu I le pa ia. Ma le lasi o le tātou o tunuu I lunga o loo mafuta mai ai. I lunga o le FM 106.1. Whatalofa I le tuafine a Ramona. Ia whapefo I le whale tavale. Delaney's rental car I vainganga mawaiusu. I le uso ia Rocky. Ia mai latu umalo tautua ina fo le na au unanga. Le Moana Rentals I le malaiva lele ma la fua. Te maitai o Lili. Ia whapefo I le au whainga luenga. Ia mwese fo I le tātou Pacific Easy Money Transfer. Ia, iona la ese pe ona iai ia le la I Otara. Mamangele, manatua na wata puni le la na sa iai I Otahuhu. Maloa tuai la ufionga pe stata malangi. Po la ufionga fo le sawali I tuala. Fai malo Alan Stowers mulfaltua ia nona. Ia whape fo ia le tama ia sapu. Ia mulfaltua. Le au whainga ruenga atoa lava. Le uso ia tasi. Ia mai lātou o lo o tautua ina foi. Ia nea foi au au nanga. Tupe wha momoli I Samoa. Whatalofa ptu e lau fionga I le to le ava. Mark Wendt o le ipule lea fau. O le tātou whale tali malo. Ale malo o Samoa. The Beach Resort Hotel I nai muli whanua. O no whanga fo lea sa ta o le Aggie Grace Sheraton Hotel. Ia lea ua ave le malo. Toe ave le malo ma ua wha ngai oi fo I le malo. Whatalo whatua I lau fionga I le te whono leota. Ia whape fo I le mamalu o le komiti whafoe. O le tulanga tā ua le nā. O le o wawa ia tu iai. Ia a whai fo I tātou te malanga I Samoa. Whao ngā a seta le malo. E tutongi I se tau wheo lolo ma le tau ngofi. Le aswan nafi le nā ua whaalawi loa. Masalo ai o se po le aswa ta hao e whaatau toa ai ia nisi fo I o tamali I o le tātou tunu ua vea. Ma te whono nisi o matanga luenga le malo e pe o le whionga ia tautai o le tuasivi tangaloa Eddie Wilson. Ia o avea nei o ia o te whono ale Samoa NPF po le Samoa National Provident Fund. Ia po le tātou nupi whapatunga a tupe mō le au whaisa whanga. Nā o se ea tu ia le whionga ia tangaloa tautai o le tuasivi Eddie Wilson. Stasi o paanga tō tino le tātou leiti o ia ma le siufongo Samoa. Ai mai se fo ia le ataua ma le ngā Gagaifo Faiva. Ia whapea fo I le tātou tāno awa pe o nou tō masani o nou tō sila mamori maumai iai. Ia pēr whaatala no ina fo I nisi nei o te mali I o whaamnia ina I nei fo I awanoa. Le whionga le tōwha ia asiata wa ai. Le nā ua se e atu e avea matik te whono o le pulenga a le tangata tā whau le ofisa o tangata tā whau maturisi. Ia ma le sava ia le socio fatali malo ia na fo ua whaamnia ina I le tofinga le nā o le te whono. Ia whapea fo I le sunga I le a whionga po le sunga le Pali I Hansel. Pali Hansel ia le nā o tofia I le tofinga o le te whono o tā longa peti. Ia ma tā longa o le pinko. Ia matalonga u malava tau tupe I te tonu o le atunu o au fi ai foi ma meo masini foi e gambling machines leo lo ia I tonu o le atunu nga walu foi o whakaika I nāne ele masini na olo ia ele ngata ele Samoa Beach Hotel Resort
Ina muli fanua ia me se fo I le tulanga le lo ia I vaisingano le Aggie Grace Sheraton I Mataut ala matua mana ia I leo I inkanga ngai le ngi kupe e wa e te luatu e show low ID po os tangata mai fafo po os tangata fai business Yo nei loa la ile e te leva ai I ni tangata SFO le lo tatou I o te loa va I tangata nei lola I tangata la ia e mafifia le tanga le tupi ia au nei tala maria na ia ba disi foi o tofinga ua ave ye le faso le malo I matanga ruenga le malo individual or independent primary industries or private enterprises te le faso le malo ia foi moi fatalo fatu le uso ia tolu manave misilu kisua ia malfaltu ia ani ia fa pe foi ia le tamaita ile tua fine ason fai fatalo fa foi ile tua fine pele papali I te o la tafale Maryland ia malana foi tapo inga I le so le tofa tamamatua au mua ave ia fa pe foi ile tina ia au ona ia male fa nau male aingali I manurewa alo fa yule Faiva malo fo le ngalu le ne yaso le tamamatua Hans Webster male fa le tua I Perth I Australia Western Australia ia male to te le la fatalo fa to I le afionga ia le pepe Willie le pepe ia male to mai tai roof pa fa yo mo le ava no fa fonga mai ai fa pe fo I le afionga I le te au le la taua le sunga ia John Roach alo le se fumruia va tai aiulu poter John Roach ma le faltua ia ula ia me se foi le committee fa foi ale tato no fanga na ta fa fawa ia matumu ia le tele o tangata matutua le oats le aso to na I aso nei fi fa I lo atu I le tau tele o le vala au fa pitoa le fionga I le consula o le tato malo o Samoa ia mai se foi ia le mamalu o lona I tu malo sa fatatasi sa tawa ia sa fata atola sa le mumu mai latu umai o nai a inga o wo mai me masani o lo tau fatasinga le na I le mauta o Samoa I le afiafi ia wafo I le sailingo statu se le ni so ni le tatu sui o lo te mo le finga palota lai titi e sa fatatasi le fionga ia tunu mafono sui o le na o mai o na momoliane I le whaafalitui a le whaatutua I le atua Samoa o tas ia fia fa e lima sui tau vao le no fang o le palota na sa fatatas ia e tasi le sui o le HRPP ia masui e to fa sui e to fa o le fatutua I le atua Samoa o tas mai o te John Wise siampini mai ina ma wale si sui fa o popo o le fast ia fa pena fo I le tau futulinga ana yo uso mai e to lua uso mondi ia te au le to fa ia le valas lua pito fanua sele ia fa pe fo I le uso le pali tele Henry motu pua I tu malo vaisingano lua o uso mai o le tamo ia may the best man win ai o te tonu lava ia valas tu ia le avenua wa te tonu le afulisia atoa le maso masal salo le mea na le ia tawa ia valasi la e tamo ai o te tali tonu lava male fatu tuanga atotoa ia e manu malo ma siampini mai ina ia le sunga ile papali tele motu pua
Henry. O mai leo la u talandoa ma la whasoa le matau pule pe pese ai lava. Lea wali i o le chapipi. A me se ala wali i o. O le mongi mai la tau nei ma whape mai. Le ise ngā luenga e tasi a le whainga malo ua whaia. Le aise ngā luenga e tasi, le aise atinae. Le la whape atu. Look at the time frame that you were there. Over 40 years, 4 decades. O tau silsila iai. Mea nei na whai mai lava i le tele o tau sanga. Le whale mai. Le whale o le malo. Whape na fo i le mauta whono. Whale ta alo. Me umaia sa au tau whai i le fast food tau sanga o tuana i atu. Le ai lava ma sa au tau maintenance plan. Le ai se maintenance plan. Nā na whai au no tau maila i le whewhewa i ma. Tā whau ma ewa le lau whau malu. Ai pala i whai lava. Ma tutulu. Ma whaaleanga ina umani me uma. O mea le teimi o tau o ese ai. Le ai lava mani renovations le leina whaia. Maintenance planning. Ia, nā o mai au tangata whau. Umana whau o. Ai no whanofo e amata me milo ai o tau. Whāse fulu nāo tau sanga. E lei whau a loma se aso e tasi. Mas tau sanga se tasi. Le whato a 5 tau sanga o le whainga malo talu no o mai. Ai tasi le polo keti a le malo o le whātutu i le tua Samoa o tasi o whai. Ai matuani niva ai mane nefu au tau channel ma au tau mafo whau. Wa fiwa su e sisi polo keti. Ma sisi a me whawhito ai and counter this $1 million project now upgrading to $2 million tala come June 2026. Ela pensa em conserva você faz se mexe a caminha. Para lá covaenga. Ole mele tu te fai. Ole fa la tu au senga ruenga le lei, ma se atina ele lei. Ala uli ia male. Malana whainga malo, tau tu lunga fe ei ma te e ma iai. Give them the benefit of the doubt. Do something. It's only 5 months since they come back the second time. Ana whātua ina o tau e malo, e ta ngata le atunu. Tau te toe o mai. Ana mea lea o iai. O lo tau o atua lea, ma whapepe nā atua I lava, ma whita. E le ni ma whauwhaunga e maua o tau pāo. Ina o sa whai o tau e le ti apolo. Ka ko whai me fia, ma ka ko kankari e. Mana mea nā lea, le iu no tau whalili I ala. Uri wai whāturo atalauti. E matua ua tua ia le papa tua la uri ma ata e. A wale tele na o le taimi ma te whasoa. E ata la walau. O ame uma o lo o whai atu ma tau o iatu ma ama. A tasi el tala lau. No. Whai e la uli le tala fole. Don't throw stones if you live in a glass house. Awe ke kau ai maa. Pea whai ke ngofo le whariki o aka. Wa kasi as ka mai maa elele aku sala lau. U mama kala lau kasi mai. La lor mea ki sauwha iai. Ai. A tilo ele tulangolo. Ele malo fatalo fatu fili mea le lei tonise nona. Whapea fo emission of Wallo Lawrence Peterson. Talo flava malo le soi fomaduia. Tufala tato polo kalame. Ia whapea fo isuliveta. Valley, my low level Sifua, watching you from Sydney, Australia. O Samoa, Tolua, Talflava, my low Sifua, to Titi Ava Pembe or Sawa, le Tolua. Eroing a Sawa, call Sawa, call what I Sydney. The going of Sawa, I don't call Lua, going of Angale. Siona Taleni, Taloflava, o Talatoa. Felice Vitale, talo falava, malole soi fumria, ia fa perfo I le usa falaniko, o alepata male mele, talo fai, alepata male mele,
malo se fua whaftai le mafuta mai, tō whalatato por kalame, i ama tusi ane fo ina i o manonga a langona manai manatu, te alua tu le whale mata whale le iai, o le uso ia Istolo, mata atu mai Florida, Jacksonville, mai le meu alu la kamare ngo foi, Mar-a-Lago me no foi ia Donald Trump, Fili Melelei, malo se fua, o Letise, talova Letise, a kui tala lei talova lava, vema ia iwa oval fa maulu, but that's the problem, I'm telling you, the one thing that bothers Trila Epa every day, every minute, every hour, every night, before he goes to sleep, and when he gets up, when he wakes up, that moment hits him deep inside his heart and right in front of his forehead, between his eyes. You know, how did I lose? Na whawhewhea na o whaia ina i le palota malau whainga malo ua tala lautas. Elena o oe tulepa. You were not only the person that contributed to your defeat, all of you. O tau malau vaenga nai elia lopu. Laike mo inga oe ma whailau whamtala. Ao leo li umana i na. Vai le alo lofa. La mo leo ane i mtua. Sapai whale lei oe leo valu sifuru mon tupu o tau sanga. O le si lima tau sanga o lata i le valu sifuru fitu. Ia wa no ngā solo la vai le tūranga wawai. I le mele na whai nei Biden. Wha ma vai alo ia malolo manu malo. I'm just giving you some examples of some well-known, established, politicians of this country and other parts of the world. Winston Peters. Winston Peters. Winston Peters. Ya olana toe aluale le palot. O le toina leo, wawasa mana ia. E whaia ina loa, alu loa. E le toi alu whaisan tali noanga, e lunga pa whaasea, i se leitio, mas televise, pe whaini tusinga, i se newspaper, mo lea. He disappears completely. Alu loa, toi tāpena le mailon sa. E toi ono masina loa o le whainga palota lau tele le tunu, wa o le so, na tu o e whaile maa tali noanga, mala umalo, ai ua le lava mai. Le fionga le tamai tai whai pule a le maunga, Lydia Sosene, o le pati whai o le leipa, e le pitonu umale tu maloa mangele, ai ua le maua se avanoa, le la watu watu ai tai au. Le anga, le tā ua fwoi le whainga palota leo, le anga i atu nei, ai le tātou tunu le whainga palota lau tele lea, a New Zealand. Ia, ma tātou tilo ai fwoi lea, inisio anava tau o lo whaso soa mai. Ioe. O stasio vaenga lea na amai nei le whainga malo. Ina ia tau fia ma auni toi whaini mea ta o tusi ngai ngoa po oni census. Le vaenga le na ale national le coalition lo iai nei. I le malo so fatas. David Seymour. Ia whapea i Winston Peters, ma le fionga i le li paramia. Ia Christopher Luxon. O le ala te ia le tele o tangata, e mese le pati whawhoi le leipa, masalo fo o le fasili na o le a tulutulu loa i le aso tai au, ma le fionga le tamaitai. Whaipule ia Honourable le maunga Lydia Sosene. O le a whawhea o le taofi le tusinga i ngoa mo New Zealand atua. That census comes within every 5 years. O le tau o le mele na, o whainu mera, e loai, e le malo, o na whaso soa, se leni, ma whaso soani. I le au whainga o tangata e a awhia i lea mea, ma lea mea, ma lea mea.
E whapena fo I le fsosoni whasoa I tangata siri o na mātutua, se ia o I le pepe whatoa whanau mai. O whainu mera, e whaalango lango I ai, le whasoa ina o le tamau a inga o se atunu umalana paketi. La whawhela na whai. La whawhena I loa tangata, male au whai o tangata, e o lātou mana o ngā whapitoa. Ta ua le talanoanga le nai lan soa tēau. Ina ia no fauta fo iai le atunu. Ia, iai fo masau fesili e te mana oe. Tultulu loa ele tamai tai whaipule le soa tēau. Ia le mea ta ua le na. Tango send mai lau fesili I lunga. On air at radiosamoa.co.nz. On air at radiosamoa.co.nz if you want me to voice any of your concerns or any of your questions tomorrow when I have Lydia Sosene o Afionga ia Honorable Lemoa on board tomorrow. O leo wato e lus full minute o na tale o le tu la elima. Toi foi mai lau tala I le teimi. I le whai mai e lea I se ngā ruenga lea I se atina e a le whātua tua I le tua Samoa o tas. On sai. I oi. I le whātustu sa ina le lima masina lea whātua afo I mai ai. I le whāse fulu mon tupu tau sanga o le ehi HRPP o mea nā sa tau na whai. I oi. Le whalau toi o mai I le whāse le teimini nei. O le tau mawhai e whaale le I atina e na utou whaia. A le I aini fuafuanga e renovate e le aini fuafuanga e toi whaalele a tili ai. No plans for renovation and any plans to maintain. Ka tia mai, te de io. Patalo whaia a kui tala lei tala whalava, fo tino lo tua fine, malol se fumria, ia whapea fōtu mai taio Erolini, fo leni ma le tamo vai singano. Ia mai se le tātu to mamatua le fionga ia masoe. Ia o le nā ua silfia, ua mai a o nā mapuatu le tunga mau, ma le ona oli sanga tu mau, ia le fionga ia futoto stasi o tātou uso, o tuangani ia te utau, a futoto e vile Paulo e Kweni. A o whafonga mai leu so ia manu pasi, ia ma le tolua, patalo fatu ma lol so I fomria. You're absolutely right, and I agree with you, Savia. Le mea le nā, mea o te whaia tuai. O le talsaoa. O le leanga o me whai ma upu te tautala mai ai. E mā fua mai e mapuna atu tono loto. O le mea sau lo loto e alu lo mafau fau. O na wha leo mai le lo ngutu. Upu ia e le tala whengai. Ua whaali mai ai I nā. Le mea na whatu mai ai le langona. Ua wha leo ai e le ngutu. Upu ia o le loto. Ma le whai ai ma le mawhawhau. E whawhasenga. The coordination of everything that you want to say, whether it's bad or good, comes from your heart. Your feelings. Your jealousy. Loto leanga o leanga ma ere le loto. A mama le loto e fia ma ata e saufu I tala e malie. A lai mo mori mai e ma le savali ta ua lai ta upe mai e tua. Tala sa o le tala le na. O le tele I o le taimi sa tu watu e. E whai lau tō ngaruenga. Wha se fulu mon tupu tau sanga. Ia on sa mai la ia. O pula le asio langi tala fulava. O sein tau mawhai si a whalau. Ia, malo le soifua manuia whaftaile mafuta mai. O si unga a toe, ta alofa, mai awa fua o malo, suisala ono fia. Tai tōti le fui oko ia. Ia, o le usa angalu vau, whapea foi a siu taula papa. Ia, whapea foi Malia Potter. Ta alofa Malia, lo le soifua manuia whaftaile mafuta mai. Tawa lunga atu. Whamai ia kahunui lanu lilo. Luna lilo.
Donald Trump may be right. Climate change is a hoax, but God created the earth, and God can change everything. If humans trying to forget God, humans can't count all planets on the galaxy. Ua fuā fo'i le atua. Ai whafonga la I lau tala le la whai atu. O le vai aso na se I mawai atu nei. Nā matai na o whai tau le tusi e se li su e scientisi e swafa ia Griffins. Mai le malo Australia. Scientisi lawi loa tele. Ai na o tilo ai I le whaupunga lo I tua le tusi. The madness of humanity begins with us understanding who we are. O mea o mai e tutupu le lalulangi ma le si o manga o tangata, e mafua mai I le tangata. O le teimi ala tātou te malama lamai I le tangata, ma lona fausanga ma le whaavaa o le tangata, ma faufaunga o le tangata. O ina e a fua ai ma a mata I ona tātou malama lama, I le vāno nofo ma isi tangata. Ma tau mawhai I loa e pūlea, so that we can be in control, to control the madness of humanity. It begins with us. Our behavior, our despicable behavior, our behavior if it's good. Le tuai ngā mionga, tātou te amioa I pe a whai, e o Sofia I tātou, I winga SS o le soifuanga nei. Lou le mau o se mea. O lou whaatalitali se mea, ai sau e le whaamali ei nai lou loto. Mea tonu ale nao le tula I mai nei. I le tātou lalo langi le tātou te ola I nei. Wapena fo I le sisi o manga o Samoa, o ona upu whai, o le tālonga o le porokiki, o pisinisi, o kampani, o mafutanga, o ekalesia. The madness behavior of human beings is the sole purpose and the sole most fundamental. O le whaavai nā o mea lelei ma mea leanga. A tātou mana na o e whai mea lelei e whai. Ai a tātou mana na o e whai mea lelei. Ai le ma whai o na whaia ona o lai ua punitia le ala e tau ai o na whaia le mea lelei lea. Malou manatu foi. O oe lava lea. Nā o oe. A selfishness of our behavior causes a lot of trouble that hurts other people. And that's the madness of humanity. O tā tau e mafua I le mea nā. O to tonu I, ma I. A o I e whaaleo I nā tuai. A le leile me sau I, ma le mea tau I, e o ma I le mea le I, e whaaleo atu, e le lei mea le whaaleo mai. E le lo le mea I lalo I, sau lunga I, le whetau le coordination, alo atu loa. E manoni ngi leanga. E piro. O le ngalo e te oi. Ni sau vai e whaalele, lo mawhau, whaalele, lo loto. Ioe. Ta lepe mai ai me o ngā paipa ma o ngā meanga leanga ngai lo mawhau, malo fat, malo fat, I lo loto. Alwe vai sau vai o le ia peka ma tuala. Sfultolu Lappington Road I Naiotara. Alona, anga I le ia live ma reta I le Lofo Lua Templeton Place I Manurewa. Ia leo le nā, anga I fo le Tasi Market, le nā le whiunga to le foa, ia fa pevelo so ia Robert, tamo Robbie, ia ma le uso fo ia whaura tane, le anti June, ulo la, ia, ai le ngata fo ni nā. Ia lo wawhea ne loi oi. I le tata mo VJ, na iei na uso Samoa I le Pacific Island Market I Avondale, tele le talo, tele fo I le lau mamoe,
o le talo vela la whapea fo ima lu au. Ola ma kua naisa. Ia, e mau e fo ina mal ta whanu le. Ale ai, wala umaile i atou sa vea, so sa tafa fo e lalangi. O lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. O lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. Whaftai mo i lato umaro wha ngaina nei au nanga whatau waa. Alo maua i le malosi. Ia maua e fo i mo le fia. Wa, le mea monia. A e le maua le malosi, e te le fia. A e le malosi le foi ma va ai atu ma loto le anga istangata. Good looking people, you should be happy. Enjoy time, enjoy your life, because if you're healthy, then you should be really be happy. And instead of trying to create something, it causes trouble and causes chaos. All of you fear. O le mea le nai manui ai me whai mamaua ilo malas. Alwele ola le na fau. Mantua foi lau tala le na whai atu e tolu wha nau pipi i la wali ia. O le ola fau. Ola fau malo. Ma le ola fau malo. Fau. Wede akala ukamale lo Sam male. Malana por kalambe o le fala Samoa. Fatalo fatu tip top man nai Mildura I Melponi. I was like your program. You have, very interesting insights I le telo mataupu. Wa foi meu tal no ai foi ona falo tele mai early Sam me. Ai foi me te touchy ai. Em foi no tango widen the exposure of any issue e talanoina ai taua. La famiglia tua vai lo tusa su tato manuia le nei fiafi e le fatafiti o tiute ma Faiva lo filima o Samoa. Po fea lava le tafalo e mai moa mai ai. Lunga foi o le ala tele ofisa ma company I lunga o le famo tasi o ono tesi ma le tasi. Famangalo se leo le o ona. Yo me umo tatu te whaia le nganga fifia. Ia, whapena foi. La se upu wala vale foi, o le tau tamari I lau whafonga mai. O le nganga lava ia, tātou te sua, au mai avatu, o vai fo o le te leo toi ano tele. I le au palau vale ia ma le au ma le au whai upu sāma I lunga I, wai fiu wai lava. O talo whalupe matasila, toi sulu le au anai waa. Alo le soi fomluia, whapea foi le samai tai o akenese, si vai atu nai uso I o tuai mai. O sa meme lo wa, talofa sa meme ma lo soi fomluia, mai tua una toa, ia whapea foi te pola nuu, ma lo le soi fomluia. Whaftaile ma futa mai, man via tele le, whai ungo tiute ma Faiva, ala filimo le nei aso, ma lutia lo tu soi fua I lunga le ala tele, tau nuu ma le manuia I maota malawa, manuia tali ngā sua o le fiafia na nei. Ia whape fo I osi ngā taulanga. Malolonga, ia ala wha I le tae au, ia wholinga I le atua. Ia manuia fo I o tātou aingolo whafonga ma mau mai. I tawhai fio le lorangi ai maise, le tātou malo, ma le whainga malo, tu le mai, le fionga le li paramia, mai o na ao se I o na iu. Mai lava le whaatumtumunga o tātou te tai wha le malo, lana fionga le malo fa pe foi lana siofo fong te lai mo le ftua fa pe foi le sui fong te lai le paramio mo le kabineta sui minister ia fa pe la foi le lai tu le sunga tu le epa mo la tu foi vanga sui foi pule umo le parlamento o Samoa ia tele o to Faiva o alo atu I malo longa o le to sui le fono tele le tunu ile masina fong tātou te talo, mō whamasino le a lātou luiina, ma lātou whamatalaina le tū la whono I le aso te au le whamasinonga, ma le tolo ruina o se whai unga. Tātou te fia uma I ai. Ai fui tangata le a le fia le mele lātou te au. O le mea, tātou te loa. E momoli mai le atua. Ma tu saulo to ai tangata ono le mea mi tonu mal sa.
O talana e winga yo tātou tangata le nei a stofi. Those are the stories about our people today. We'll see you tomorrow. Tātou whiloa I le aso teo. Le asu ele pese le atua. Whaai uai ia le tātou por kalame le so. No foto tasi alo fatuai le tina ia anti tupu. I Los Angeles, Salt Lake City, Utah. Maleta mai tai o Emma Jane Lawson. Ia mosio tina ia vai tupu. Ia maleta o tere o paanga lungo le tātou apia fallinga. Facebook page and YouTube channel, FM 106.1 and Radio Samoa Tasilima, Ivatolu Amo. Foto atasi mafau ngai wasau tualasi le alofae mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le oe tafia falongo iai la upele ea o ofea o e iai Larulangi pua male manunu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wamo atu Pe ana ela Talata mai Se fusia uma e fai mai La upele ea Wasili oe leva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami Male au e fe tafeai Le timu ngai se ito mai Wa o galala le fia inu mai Fai mai e sotana Po o a upele ai